nyina ne se nhye foforo aba ene se ebo no so pepepepepe no so pepepepepe na yaba Sompa TV sabre no okaso betwe no nwotwe no a na bebre ekojaw eno ti Sompa Asem Mpe Nipa no ene yama ye homene so papa kupo twede poba se yadom okutwa nso ne nan anka nso wono ana ebo sada we Timo Teyi Nusum Sapresium S Seek the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Yeshua Rade ne trene kane na dia kanyina da wo de beka ye ho eno ena meka na ten e wo Latin kasa ni mu no Timo Teyi Nusum Sapresium S Seek the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Yeshua Rade ne trene kane dia kanyina da wo de beka ye ho okwabrafo a wonne ne fafo e cha de wo fasre emimfo ane katakrachi etwa de woni hode hey akwasi priti a wodi de woni hode Asem Mpe Nipa yama ye homene so papa wokoduma samu a wotwitwa fidie ematromo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa na enese de yesi ama ye homene so no enya asem ketwa ni nyina ene se asisi sam apo mentime ho ase eno ena de bedai Asem Mpe Nipa ye pan poma sibre na ye de emao no so aba pa ho sima enkron e wo Sompa 93.1 Sompa TV ye di atwago e wo so enya asem keto akra di asanteman agiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa no di Ghana man agiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa no ewiase nyina atayechi eno ti ye kokko ye nim enya asem keto akra bronya bosom ye toso enso ne da etoso enum enene 5th July 2023 kupo twedia po ba se yadom wakutwa nso ane nanka nso wono ena ebo sada we eno ti ena me kan kire wo se ka kire wo bi na wo bi so enka kire wo bi se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mo aba so o ma ba no vim ye ko yanim anko na ye kro yanim ena ye hwe ena set no ano ye den papa ene ye keteke no ena yetu na yetu akoye nim no enrada said ya manfo si frɛ ye no efiri wo fenso no na nya asem ketwa nura ene ne nya asem ketwa kra dwumadie bate omono asamwa enka odifo Kwabra David waje na adwa ene obetene ka wo dwumadie we so ohene yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia enso ewa ha na bema wusu kantankraka Chief Executive Producer Emma dwumadie we eno no ana woma ena wahye dwumadie ya yebetu ne sre ene abasa na yesuamu ade na ekoba jesse sempremu bema eka producers no sa ena nana ya mensa abrampa watafrija wono a ena sabrei Osei echichi fidie ni fruma ede Emma dwumadie we enya asem keto akra banso ni de hye kwaku yeboa eka producers no na woko MC a ho a mrantie we wada roma ena Facebook ni YouTube no ene Sompa TV no hu yen fefefe wo so no ima ebo adwuma wo MC a ho sa ena systematic enso ebo adwuma Dr. Silasen Cancer omunyina ebo ye chidom David enso wo Sompa TV sa na koba jese semprimo enso ebo adwuma wo Sompa TV eno ti no sede yesi ahye ye ho no omanfo ataye chi no eye peme amanfo atayechi enya asem keto akra na kofuro bofo mpa bema asu keto ameyi pabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo nentifo so me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so omna samo bibia da yie Oforisuo bema nyankopon adum bibia da yie nyame adum ehun ye chen nipa ne bebre nyame ye de nyame ase ehun ye chen ye okay say makasa brabo no ebi bo ye yenso ye bobi sa ne tie wan hu ni sa na o se de bia na wo ye kinkon na obedi kan ya da bi nyame mpe ne sa okay so ma ho so a obebre wase na obebre wase so a o ma so okay e ye okay ye de nyame ase akoba ne sa ande na bibia e kama Kwabra da obra se ye ye bibia e kama na so eno de oka odika bibia boko twede mpo nyankopon ama de party ni a teche mada bodwam de na ya la wakba okay na Sompa nti so e market papa okay bibia ya fum nyina aboma
ti bibia ni bibia hye yie bla bibia boko eni mi nwa kota tilapia wa mame aye me yie pa kwa bena so pa hwa o en cheda nya nwa sa o manini o ya we se kwa na se de nyame asi ahira tilapia ba ko na no kwa utimi to bi che na nyame ahira ye nyame ko a kwa na utimi to bi che o ye de adwane bre wa mame menu su e hwa no krona na me ka ho asem yo da ya do ye ho nya chinyi na na mi nwie tilapia now te ho no wotetere da me I'll be there and I see so ususi gachi obotom me ya we skadi chibuto but bi nwie no no mto ya akami ni nyanka no bisi watwe no no ya jo no wato tilapia da onto bi da obeto a ovozi ka ko bito bi da tete mame kasha obeto obe wato de fa ayo so no anka se tete ya ready da wonye bi blade yi free me nko menene sai ya pori kosi nya power mane mo abroti ya me de akala mo ye ho dia mo bro okay ai no ai scratch bia ma so mp3 ti mane mo ade bia na ne boarding bia me hye me nwe bo se onto bi ni onu afanfa ne kete ma so afanfa ne kete ma se na de bia o twa ma papa wa ne mo ye wo mra ne osimi nyim firim dabi na abroti aso de amawo makoto me tilapia seven pedwa o kura so koto wadu na wo sebe ye nyina ye ko o so da betra he ka ya papa ye hia na cha papa nyakopon hia on na wo ka me ne nam no so sofo ya tobo ene ya anwumre ye sofo ya tobo so na ya na times no me ni kama fo ya se na ka so ka ma ne bia ka ye da bi na tilapia sha yi tilapia no seven pedwa se nyese me ti wona midi ana mama no okay nyese me to na midi no ba mama no ana den so kura ho short we enya ho ye den ebi gujana so ofo so be ma ade ho ye den ho akwa atwe no ana Osei mp3 mane mo scratch bi ni e ya ba se nyese bia me ti mo de na se kura cha fidie so nya me no ne didi wa na ne ano de wo se nya me no ne didi okwa no asa ka be wa sa be si wachi me no ne je na atoy ya mi ya ne se wudi me ko green pepper me ko green pepper na de agu ni tire so na nyame en pebo ne so wo tim ni tin da ke guoni a ka woni be se so ma e de gu otade an yegum and yegum ati sa ke gurani aka san so so wait na me no akoto zadidi wọ́n yà náà sọ ọkọ̀tọ̀ dáńjà ń bọ̀ nù. ọ̀dẹ̀ ìṣiṣẹ́ ni mo rẹ̀ máa bẹ̀ kú mi wéyìí. o ti bẹ yẹn sa. o ti bẹ. ní wàá ti àṣẹ nàmà kó òbí àwọn wàá ti àṣẹ gùmẹ̀nì à. ọkọ̀tọ̀ jẹ́ wọ́n ma nùbúrà. ọ̀sẹ̀ kẹ gùmẹ̀nì à. ti àṣẹ ma wọ́kọ̀. ọ̀sẹ̀ kọ́nsẹ̀ nsọ ma. kọ́nsẹ̀ nsọ ma hẹ́ o. náà ṣe mi Dimitri pàṣẹ ma dáná sọ̀nsọ̀. ẹdidija. kwakun sẹ́ni náà kọ́ ni wàá sọmọ ọdún yàrá nọ. àwọn náà kà mẹ́ sọmọ nù so. ọ̀hún àṣẹ ma wọ́kọ̀ náà ọ̀sẹ̀ mi tó bi na obi mi o. kẹ̀kẹ́ go kàdé bẹ́ kọ́. aka bɛ fɛ jɔn. ne bɛ jina hɔ adwani ni man bi ni woso maame. wò fɔ sɔrɔ maame kasi mi jɛ amansan fia mi si mi ne ɔdi fɔ pɔ obi yɛ ni mi ni nkyɛn mɛ. ne mi ni mi ni dadaada o kakra yɛ bɛ hyia yɛ mi ni mi ni kyɛn nipa ɔso ni mi ni 20 years. oh yes. mi na mi ka kyerɛ o mi na mi ne ne nam wo mi na ne twɛn no nyinaa mi ni mi nso mi twɛn no onim so. ti na mi se da ko nkɛ twɛn no mi mi deɛ no. obi yan kɛnkan. mi deɛ no yan kɛnkan. na mi ni mo twɛn no so. na enyim yoyi. yoyi. Minimum train no so. What the fashi? Blata Nico. Drita oh. Okay. Sompa Asem Mpe Nipa no na yama ye homene so no na ye keka akoye nim no Sompa Asem Mpe Nipa ye futu sem no na adu so ye de ebrewo no na afutu sem Osei Aboagye me ne mapamfo ye de ebrewo ene se susukuru wa wo besusuo no susukruwa wubesusu no na wode ahye ho equals to no kete choma ma bese na wode ahye ho eno ti enami busa wo se woto bo ebodan a na ekro na asema mi busa no se wafa bo ana se ukura kushimbo se woto ebodan a na ekro Krobia sante kotokose se woto buo ebodan a ebesan abaw so
na ewiase mu a ye ba ye no se wo se edua emubo aboa kwaku a wankasa na ebebu ede abawo enuti masem a meka kire adasa ena nwumre wo dwumadie we so se ka asem papa efafa ho ka asem papa efa ho efri se Bible na mayati ase se susukuru a wo besusuo no enoa na obesusu ede amawo na mema atiefo nyina atiase prim se empempi kasa bia ya na yata keka no eduru ba bia ebamu kasa bia yatai ekeka ede maye ho no eduru ba bia ebamu enunti no yanhwe se susukuru wa yesusuo no enoa na babam ede amawo anase amayen wadafo akoda wonyina obeto ka no empempi wonamano obusa ko babu akoda wonyina wobeto kaye no wonyi onenamwa na obusa koba ne bo enunti dia ben nana anwumre wususu ade ama ho se tro no amayate ase se krupo twedi ampon de oboye na meyate ase wo tro no mu se de wubesusu ama ho enne anwumre yi de wususu ama ho ochena anopa na wotwe aye besimu no de wususu ade ama ho no bosomi aye besimu no de wususu ade ama ho no afi wo ye yesimu no ade be na wususu ma ho a abamu a wada nyame ase anase eba bebem wodofo ade be na waka ade ama ho a eye asem papa ebema daache abam ama brabo enso ayewde na ewiase mu tra enso ayewde mame kacho na anwumre se wo bia ni wa wabompa ye ade atia ne ho wo bia ni ho a wabompa ye ade atia ne ho se a kristofo e bompa ya wo bompa ye se ewurade betumi ama ne nkwatenten eye ne susukuruwa Mozrami for bompaya, wa bompaya se, krupo twedi ampo bema ne kwatenten na wadi amen na empokura no sala wo ye nyina no emfonso a wo ye nyina Yakopon ebetumi ede ache no elunti wo bompaya se Yakopon emfa ne mfonso ene ne mrato enche no eyesusukuruwa elunti ananwumre die na wususu ede ama ho abrabom ama wo so betumi ayire yi agina ye na wo so watumi akonkai obi wo ho a abrabo no ankasa no kasa bi obetumi aka no ya na eduru ba bia asefem se abrabo we kura de wiase me ba ye mi beja binom se wo kasa akasa wo yi a ejedan ya ba beja binom obeni namu a wanhwe yie saa na de bekono enunti eneme ka cha wo se kasa bia ya bambuo kasa woka ade ema wabrabo no ene jaika kasa bia media me ba wiase abaye den ye ewiase ameba ye kura de mu afono me jaika ene se woka no sa twona me atiase se de ya chechire na asase so ya chechire na soro de a wanhwe ye de odi katama baka bia no ebetumi abam amawo eno yesusukuruwa efrise kama katama no tumi ankasa ewom odofo bompa ye pama ho kakasa pama ho ena medi kaka ye no wo bia ni ho a wode ne nsa ebokum ebeche na kurase kwan se obi wo ho na ye kan kurom asem na se ankoyi amano a ode wo a wone ne to no kura hwese na nim besesa wo bia ni ho a wode ne nsa bonkum ebeche na kurase kwan enunti ene ma me papai me nuanom enketoa me ka kire mo se ye susu bibi ede amaye ho ama wiase abrabo akoyie na akotote ama yedie abaya brabo mpaade a ma yemfa yensa bonkum enche ye kurase kwan
se wo de wosa bokum etre wa kura se kwan a ekwai bi so no na wankasa no ba bia wo fire no untumi ka sempa emfa ukuro enti ena nwumere asamba na wo ka ede ama ho se ye chechire na asase so yi na krupo twediampon esomu ewo soro no ede pai ena wankasa wo ka ede ama ho se wankasa wa yusika se wode eye bibie no mi busa wa na nwumere se etu betumi abono mempa ya ma aduane a woton se ena aduane emo so ana obi ampa ya obabo ade ama na adwuma se adwuma no enko so toten Sompa efiri se de wususuo no eno ena ebeko na Nyankopon so asom ena nwumere di ama wo odofo yenka kasapa mfama ye ho ate na yenya bambuo kasa no emfiri ye mu yenya bambuo kasa no emfafiri ye katrema so yemmo yedie mpa ye emfama ye ho na se de ya chichi na asase ya chichi soro de a mi wo gidie mapase se ye ka asem papa edefa ye ho a ewiase abrabo amanfo ebo no na amwa aya adefo no omanfo anya sika afiri mu no wasisi adan atotomfo aka ho no woso ubetumi ayebi yemmo mpa ye pama ye ho yenya bambuo kasa no efise susukuru a wususuo no sanua na krupo twediapon esom ede amawde a ene kakasapa bompaye pa ne gya no mempaye no a eduru baabi a wo bode ma wo ma no Yenina ye tie so odofo se yesusu ama ye ho de a yesusu emompaye ma ye ho se Nyankopon be ma ye dwuma papa Nyankopon be ma ye asetena papa krupo twediapon ma ye ware pa na empo se akwantu okura na yetu a wo ma ye akwantu papa se tumi eka nepa efa ye ho ye ka nepa efa de a hwiebe Nyankopon ebetumi asom se de ye cheche na asase so yi se sane ye cheche na soro de a se ye ka nepa ede ma ye ho a susukuru wa bia da ye besusuo no eno a ene bebam ede amayen eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo ni Oforisuo na mde afutu semoyi ede abrewo omuna samoa Oforisuo be mamdase yenche tifo ni ahwefo mamenchia Jeff K one ne yere gift Jeff K oye contractor Sompa FM begidi esi dan ya ai kwan ya ye beyi so rese na nse mo de chance beje ho Jeff K contractor awokuti ona udu baby ne bro no so friend Jeff K road baby a wo bia no yere gift me da masenso I mean shamo na menchia a friend say Cynthia ne nwia awofrema awmo US ne maame Dora ya mamo ya konso ya mamo ya kopa Cynthia ne a friend say frema mo fa maame Dora so niwa bema mo US Nyankopon enhye moden no ma nyina so hyeden de wo pe na oye na so sa necessary ka no Oforisuo ke adu bema bebia wo bia me chew ke adu gas enche bia gas filling station no bebia na ya kwan ye be fa so a e be bo no Oforisuo on se mayen kasa asem wo susukruwa obi busa se ne kruwa de se ebi mo nti kruwa se obi nim se susukruwa ne ye kruwa tete kasa ne ye kan se ko fa kruwa ne se nso ma menom onim se be kan se ne me ye kan cap kruwa ye tete kasa pa se bodo ba ne bodo a se wan hwe na unti twi pa unhu difference ewo ye bodo ba ne bodo a ne wo kotokru du ne wo kotokru ne nyina nso wan hwe ya twi kasa na be bitu sanete Oforisuo Nyankopon de twa nipa kawo drume bia emfa nhye ho so saase Nyankopon ene twa nipa ka na nipa bia tsen wiase so no de nipa fom bonko an ope enti de bia no obi mpa ebo ne se e bia keedu de bia ne wo fire wa beduru ha enti ni nyuma wo ya sebe amansan ebo ne din sebe mpraduasa aka nan kokura nan ka sebe obi susukuru abone man se nka bedrum bebe nan ko sere ne wadi
Ofoso ma meka se mi cho he yete ate aye ko bai obi su te ba bia se be meka se wo bojam o boni obi susu amaye no nim na wonim eti na edu me bi wo na se obi emma ne ho so se mia me ne mia se nyame amma wafa ampa so e wo furo so e be twa hwefom yena bibi yene ye bi ye kumase akura ne ye bibi amamu ade hwe obi ko so pa no Ofoso nipa mako ene obi ko so asebo bone nsem man se awurade na Ofoso awurade wan abrofo so wo hwe bo a abrofo bo mu di mrante besen kwankwa ne di bo so mu di bo a de walu sukra no de walu su no na na support say den bone nsem man because of women said that watching be wo ene na anya yi a watchena wo but na Ghana ha ene ya bibi mamu ha de bia wo be hyedam a wo bodwam se de bia nipa kro no ne noma waso a ekosoro no enhwenwu no nhyehyɛ baba na ma mekasa asem wo yi nyakopo ne tue nipa ka wo se nyame amma ne ho kwan oboa nipa bi wa ya kanche die sese bia ya de ne fa ezo da so tiase nyame ma ne ho kwan eti na me ka sa asem wo yi sa no ma wo ba bi bebre ha ya fiafiem adwuma semu titiri adwuma semu wo ya de ababu adwuma no ayi obi so ya ti de bia no sa nipa no ho hi se wan kosia general manager papa an kosia CEO papa sebe prejudice wo drink ko akira de bi obey fo so me papa katacho me nante oni made am fafiri no katacho mpente muaten e wo kwa bi so me kan se na me kan nkola sebe ne enam ne nase obi betima ko kan wo na wasa amrasa ma wasa ma kire katacho obehwe sa no ade bi oni moto wo so mo me de me ma se nantwi o wo si nantwi timi yi nani ehwe ba bi di ada nantwi bu bofu obeyi nani ahwe ba bia ohwedi no otwa nani fofura de obeka che nantwi bia wonte ase de se nantwi de okomike so abotam nya dam no abo oyedi ba kwa bi so de me pese me kan se obi asusu amanama amana ne manyina e basa na dia asem kwa ne yehu no Ghana hayi wobi ho ane ma ono ankasa ne yemu ma wodo ma ba wiase kwa no enkura ne ye kwa ne ya obi wa ni kunu Ofoso ade we ho I say crazy no etre ko ba bia ni kunu kuro ne ne kunu koso no ene ya ama bia ka no ebi jeroso e tanche bibia wo wiase oba bi ho asebe mpre wo kwa awade ma meka sa asem wo yi okwa awade no be man na wo kwa ware no ka hu se nya be man ya wo ne to nga ina anya na ware no anu kwa ne ma me ba hey ya fa fie wo no ma nyama ne nko be man na ebusuani ba de hey ya se susukuruwa itietimi fa de bi kura ne de ahye ebi wa akuma na oba ye no ana no nwia bi obebe sra sebe ne brother no nipa e wo fie otimi susukuruwa ne de ade bi ahye ne bag mu ya sade odi asoma sikwa na ayira hey bema mama nka sem che oba besi nyankopon ma nipa bi hu kwan a susukuruwa na ye kwa mama nka sem che oni nipa bi ho a nyame de ade dom obi a nyame de ade dom ni bia no sebe mpredwase wo ti wiase na so babu ne hu nkonta wo boa tina panifo se do tu na mena no bible o se do tu na mena no ono ne tom na do suma fidie no minimo obi ono fidie yi ni pan se wo suma fidie na fidie bi na friend nkomo a ku bi so friend Jack adwen boni nti baby o suma fidie no ono ankasa no na no refi okotom te dumre bi ene ye tufo wo adwumam wo fie awade ase wadaroma ene de wiase se koi wo pre no makoye fa obi wo me se ni bibi koso pe na ye ne ya okay ya besre wan hwe ya amena na wutu ama nipa no sa amena no eno na wan kasa wo bekwa kotom am yasiewu Ofoso me dase okay abrotia Ofoso be ma me dase ma me nchia ye tiefo ne yahwefo nyina ne tituru ne Facebook ene YouTube fo no
diaspora group no so yɛda wɔn nyinaa ase yɛkyia wɔn papa ye na Oforisuo bɛma ewiase a yɛwei no Bible say fa wano ɛka asɛmpa na ɛfa ma wo ho adeɛ bi a wobɛbie wano aka no ɛno na yɛ na ɔsoro so mu a ɔyɛ ma wo enti sɛ wo ka asɛm a ɛyɛ asɛm bɔne wo ka asɛm a ɛyɛ abɛmbuo nsɛm wo ka asɛm a ɛbɛtumi asɔprɛse wa na sɛ ɛbɛtumi abrɛ wase ɛma wo honhom no kora mpo nya ahoɔden ɛma no ɛntimi nni w'anim ɛwɔ honhom fam ɛnkoma wo a daa ne daa wobɛbɔ fam ɛwɔ abrabɔ mu nya nkwanim wɔ abrabɔ mu da enti ɛnɛ wode a wode abɛn ɛtu yɛ nyinaa yɛfo sɛ abribia yɛte hɔ a yɛnka nsɛm papa ɛmfa ma yɛ ho mema nsɛm papa ɛmfiri yɛ no mu mmra obi ɛka na asɛm wɔ sɛ masɛm papa kɔ afiri wɔ no mu mmra yɛnkugu adwene bia afiri wo tirim kare kyetwerɛ nsɛm fama wo kira na ne ɛtie biara wobɛdi nkonim masɛm papa kɔ afiri wɔ no mu mmra yɛnkugu adwene bia afiri wo tirim kare kyetwerɛ nsɛm fama wo kira na ne ɛtie biara wobɛdi nkonim Oforisuo bɛma ebia abrabɔ mu enchinhia ɛde wakɔ akɔto baabi ebia abrabɔ mu etwa wo ma obra ne etwa wo ma nkasa wo widie mu ye kase obi so ohene yiri ne Oforisuo bɛma de mo de ne mo omuna sama mo nim de ebia eye me wo hase no mu amode mo te ha mo keka saa no ewiase yase yaka abrabɔ ohene ya na eye ɔko enti wo ye dan ya obekɔ akɔtɔ atɛkyɛ mu ɛwɔ fa bi mu ɛtɔ da bi abekɔ akɔtɔ amene mu ɛtɔ da bi nso abekɔ akɔtia mfuturo bi mu emu dɔpaa ɛtɔ da bi kranpɔn so so a na Nyankopɔn ayɛ wadom na wakosi asase pradada so a ɛkwan no ɛtene enti sɛ wokɔtɔ amene mu ana so kɔtɔ atɛkyɛ ana sa afro mu a ɛnkasa wie ya ne hɔ da ne da ya na nana no meka sɛ wɔn mu nim nyansa nim de ɔmo se bɛɛma wo we no ɔhwe ase a ɛnyɛ na wie ya no Bible no so krampo sa kan ma yɛte ase sɛ ɔtene ni anaso ogidi ni bɛhwe asɛm prenso na ɔbɛsa asɔre ɛde agyina ne naso da bia meka sɛ nipa wo wɔ a yɛ agye wo ho di na gye Nyankopɔn so di sɛ ba wɔde wo ba wiase mu no waka ɛsɛ ansa na ɔbɛnwene wo ayɛ omogyatoa no akɔakɔda wo na yɛm no no onim dada enti wo yɛ dan ya ne ma pina na bɛtoto wɔ abrabɔ mu nanso ɛno nkyerɛ sɛ wawie ya ɛno no ɔse onim adwenkora wɔdwen ɛfa wo ho asafo Awurade asɛm nie enya adwen bɔne na emu adwen pa ɛbɛmo awie yɛ pa dane da yɛsi gold anase sika kɔkɔ ansa na ɛbɛba abɔntea bright ama yɛ nyina yɛ ho sɛ yɛ sika kɔkɔ no ɛyɛ na ɛfɛ gye mu ansa enti hu sɛ before so ɔbɛyɛ nkunimdifoɔ no ɛwɔ sɛ wotɔ nsɔhwɛ bi mu because as a student obi a wɔn nso sua ensano dwuma anase bibisa no ɛyɛ dan ya NVIT sɛ ɔmo ka ne sɛ NVTI foi ɔmo bɛ yɛ ansa na nsa krom bɛtwerɛ exams wɔ yɛn ntam ase no wokɔsua dwuma anase ɔkɔyɛ bibia nsɔhwɛ ɛwɔ mu nsɔhwɛ n'akyi no ansa na nkunimdi abɛnte no yɛka kyerɛ obi asɛ yɛyi abɛmbuo nsɛm ɛfɛ firi wɔn mu ma wɔkɛtrɛ ma so nsɛm ɛnyɛ nsɛmpa ma ne nyɛ nsɛm a ɛho teɛ ma ne nyɛ nsɛm a ɛhyɛ nkurɔfoɔ so bɛma asɛm bi wɔ Philippians 4:8 hɔ no wɔsi afei deɛ edi akyire n'anuanom deɛ yɛ nokorɛ deɛ anim yɛ duro deɛ ɛtene deɛ ho teɛ deɛ ɛwɔ ɔdɔ deɛ ɛwɔ dimpa na ɔbra pa nso wɔ hɔ a saa yɛyɛ bi wɔ hɔ a saa nneɛma yi na yɛ a yɛnwene ho eti sɛ wote wɔ na wo dwendwene nsɛm a ɛyɛ apidisi nsɛm a ɛtwa wo ma wɔ abrabɔ mu nko aho na wo se dan ne da sɛ wobɛtena no nko aho na wo nsakyera wɔ adwen ɛnka nsɛm papa mfa ma wo ho a meka kyerɛ dan ne da wobɛkɔfo wobɛka sɛ bi obi na ɛyɛ wɔn so no na yɛ wɔ ankasa wɔn mu nsɛm ne wɔ adwen mu nsɛm a ɛkɔ so no ɛno na ɛma wo saa ɛnɛ yɛbɛdema no sinima ka kyerɛ obi a ɔwɔ amaneɛm obi a watɔ fena bi mu obi a ɔwɔ ahokyerɛ bi mu obi a wɔda ɛyɛ a wɔda wɔntimi ɛnna kɔda na ɛne ne so ɛdware no ɛwɔ ne kɛtɛ na so sɛ Jeremia 33:3 no wɔse frɛ me na mɛgye wo so na maka wɔn nsɛm akɛseɛ ne nneɛma a ɛhinta a wonhunu yɛ Nyankopɔn ko ne mpaebɔ tiefoɔ
osema yemfa ye ho nto yankase ye nyansa ne enim de so yenjai bibia ma no Exodus 14:14 say se yakase ye beko ama ye ho a ye bedi enkuguo na so yenya entokwa ne nyina no emfa ma nyankopon no ena etimi hu ye mobo na woko ye koma ye ema ye gyina anase gyina bia eye papa ekron na etimi ama ye nimonyam ene nkunimdi abotre ntofo so ena media mede be tiefo no sa asem bia efi wanu mo ba no eye ama ne nya asempa Bible say de efi yanu a ba no eno na ya na ese na emom de de ko yanum ne de enhye da ni nsusu aso obi enti no obi ahwe ne tachere ma ne na dwendwen ene ne kasa bia obeka aba abonten hu ye hu medase Pokwabna bla sas wo de obiem a akoye se sofo a o hira wade so o se kadi machi so o kase mi asemme etimi am di musi o se ave 2020 2024 to kama o me kas amen oh se me aye me nwanwa amen abla betmato Highlander no Highlander ni menya to so ma men amen metumi to petrol ntimi pe o betmato so nyame hia o me ise bi kotokura so ka se petrol nti Highlander no sa ma fo kura bu ma be mo na mo bu ma bandi meja to asem afiri wonu ma be ye kama me da se bla oh inshallah 2024 obeda ka mo ma ye white me dase 2024 me dase ka white prokro kama wana desa afwan be breme lawlai danyamias lawlai ya sem papa ho asem na kwakuye kana nwumire yo oh no so obetumi aye na ne pa no company se so se kwa mi biem oh yo enti brato boase obetumi aye David se o se kunko woni nani obotu wagidie no ko ko bisai kwa kuna onua onyi gidie woni mu bra mu de ma men ka sem kiro Oforisuo du me bi ni pare ukọ he obi ni obewu a obewu so obewu anya recheche sem se we de me kwa na no anya duru ane bo odi ansem bi ma men ka sa sem ukọ he obi bi e wo hospital na doctor say koto aduro be 14 million 20 million now when the situation da uti say aduro na koto na sana steps no ubo so why hojo obewu na odi sisai mi di sisai mi di minto hwe ma men ka sem kiro kwatre kwa so be mantoma panifo se tie ni oh we de nya kwatre kwa sa tie enkasa nya kwatre kwa wo no ma bi hu sa we de enkasa ba de ye ka hu kwatre kwa oh brato enye ye bra ontimi to ka ma ontimi Oforisuo fanse wadwum enti sa obeso da ye ja kwa komedi ka mo gidie o etu se frena chi Miss Kwana Mensai. Kwana Mensai. Ujidie nyonkwa. Ujidie enyonkwa. Ajabai. Shajidie Yesu Kristo wu ya no. 2024. Ajabai. Omuro. Wo betra ka da dem. Oforisuo be ma. Ma ka muno. Ka white. De wa hwe ase onsu. Dota fom onsu awia. Juki. Dota fom onsu awia. Wo ti to ka bia ma. Yo, ye da se. O sebo. Ye ni be si o fry. O se sai. Be si o fry. 2024. Obeto ka mo Oforisuo. Mesiwo. Okay. Bra. Obeda ka white munu. We shall see. We shall see. Awurade Nyankopon mu a. Ka de kura bono. Ode ne nkwa. Na ebedu ona yeti ha. Ya ko ba bi. Aso obere Oforisuo ase. Oforisuo nyin pocket sa. Mesi wo no abeto de ka. Ni nyeka. Ni nyeka. Oforisuo wo to ka kura. Amra mi wo gidie wo mu. Wo gidie. Wo ba kan wa che. Wa to ka. Me ka kire wo. Bra. Me shan kwam gu su ya. Adwuma mi ya. Obi betima toka no de kina ma se me fa ma omra Oforisuo so ya. Sokoto ko. Kwa na je so nua de onni gidie wo ni. Se. Me nua de obetima to ama me ya mango. Aye ko che. Ani ko ntofu. On top go se yenche no yi ba ko na ma yi ba ko. Ye nya ne sa da. Drume bia wo yi ana de emre no. De emre no sita bi ko de emre. Me pede ho de. Ne ye ko ho ntokwa. E wo ko to ka we. Eye amangu ho de ye nya. Okay. Yo. Me show boss. Wa wo beto ka. Ani sa na ho ntow. Amen. Amo. Bla me sister bi wo Italy. Okay. Say na ofolo ye pa no wonya number. Sister Ekuya echa. One ne maame enu mele ana Yesu maame. Enu amafunwa. One ne ma mienu. Na sero mu se hwe program no. Okay. De omro samu tete me no. Say no mo ni agi assembly. Omosre.
sister ne ma eno mo fo anyame o sham ye chia mo pa wo fidi kese so munyi mutu na me chia me nua bema o wusu bema o twi ambulance car na onim drive ankasa obi yare na ofre na bebia wo hye bia oba be fa wo ambulance driver te me mpeso aso o wusu ono yire no ma eno nkrama no o fancy o me side won ma me fie no ntu fie ni e chia na pa nyame nhyira wo anyimre so ablam nkrama mi na ablam golf se me ka na sentimi fa news kakrakra e chia na no beba bra e be ye yesu tiase yi e be ye yese be da kala kusem ofuso be da la kala kusem e ye white omna se mo betra da dem oni gidi enunti show sun kran e manu be si show hun kran ai bla show hun kran sister wutie me e wo hwe me show hun kran o pa no na wo to na wo boka ya hihie no e be ye buburu jama manfo be togu summa me see wo to office na wo sere ho wusuo na wo to na wonim se ye to na e ya na ye no de kogu fridge no ye be togu so mo akoye fridge kese wo costo na wonya no sister ye be togu so mo akofo ne ye ma wabuchire e de be guma bebie stop akese obi ka na wutwie no show hunkunan na wa bi so be tobi ye minya be mo ofo so be ma 2024 be shon come of video we say obetra ka white him won ta buru bia asisa sansan buru black bia unya buru bed uye white bed onyanko body e so bofo ene wo obetra white car me dem pem black na obi ye buru car dia enya adwuma sister so hunkuru ase be yiyam wo brabo abrampa 2024 one kasa mesi minister be peja do akotra kran ujida kasa amen ye shi hunkuran ye kayin se papa kire yen wose susukuru a ube susu ma hono enu ne bebem do onni gidie no opa so no fafidie so do wo gidie no mfa ne ntoma bobom dia no na ye bedi ye ye ne yare pa ho ye ne owu abonsa ho ye ne anim guase ye twam ye ne no me ye sa ho ne nyina ye twam ye die nko ye bedidi am ye tako chachako bra ye be ye usu be ye obibia be ye wo yesu dimu amen de manosi afutu semi mizo ene 5G meza ene operative adawroma ena sabre yetumi ede afutu semi we ede ebre womo ena aso ya sene dia hodin awuram enuti ena ebrano yetumi ede afutusem ebrewo enuti yakoto aperitivo spices ne herb no fruit no ayemu ma se tenkom na unya bia bebo pa akoda na fo ye to ano unya aperitivo no ma ebebo no pa panimu a wo kwafie ekonkai udidi na okoko eye ocheche a ye no ma aperitivo FA Masters Limited Obasanjo akwante poso enkran akrages afam wa ena aperitivo ubenya ne dodo ato yenko na yenkotobi eye mizo 5G meza na mizo no your mango flavor and miss fruity amanfo agya tum papa ayiyo abadinto ene aponto no yenkoto 5G meza ene mizo fruit drink no ebebo ye papa na 5G meza no mazifo agya tum ye mamemu a omo etrase eche ewodwom omo agya tum galamsefo agye atum wonom ede eye adwumatene ede pesika hwe wo busua enhwe nkonko yade mahonam enyo yansen ye no 5G meza wa bra yakọ enwuma so na ye dware ne yada na ye beda no ye no 5G meza ebebo ye papa mizo no mango flavor no se wonum ni ekombeda de ekomonne na amanfo kiremu a mizo no miss fruit no akoda enomo emane kala no eye fefefe ninyi no eso ekoso promprom kama pa na opane dodo atode a yemra Sompa TV Sompa FM ye ne mpanifo emetrase ye nto ne ye kwafa nkogu ye soto ye pub no ye supermarket no ne ye ntonte so mfaso na enyoma enkonkai emfa emayem na wo pedodo ato afrema we obeboa na yama obi kama 0246 270 221 0246 270 221 wamwada roma NMPP yetumi de
afutu sem we ede ebrewo afutu sem we ena santeman agiatum ewiase afana nyina etwen se odi bi bebo kotodwem na watumi ede abowon bra 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello fa wano kasem first okay ye okay ye ahiri lele aba empa ho ni o mi e so bi ma mo pa so pa so bi mo original Nigeria ni the best papa men cham so ko ni di foju la yon cheche ku cheche na ko di so wuju so ba no wuju ki apa mo mo aba mi ka Nigeria na jadi ko ba o mo bo bo na aba ba ja se metie original o ma bo bra ma no ma nkwata nku ya mo no be ko no je papa gbogboro e mo gbogboro eji a na de bo hu de mo chire apete ja na de pa bo so na fi agba de bi re hu ni da so mi je to mi tin de ne sa no no ko ti na se de ti ne ko mi ti pa ji de ya mi e che du ta ti anu kan se ba ti se de ja ba amen amen hello yetio Oforisuo bema ye ayo wan kasa odesi akasa wani dira na wan nana wa yetio Oforisuo bema ma ko ha before kasi pa ko ma ya kwa je patro abrasa ono ana tena ya ko ta ba ni da ni se ọba wo ya lọkọ bìtìní sọ ọbẹ tí a ṣe tuntun wọn náà gàdá wọn kà á kùn sí ọba dada ní sábà lọkọ kankan na eyi yìí Oforisuo ká obi sika fẹsọ ṣe àjùmọ wọn yẹ sika nìyẹn sọ ojúmọ fẹsọ yẹ no ìdẹ̀rìtìní sẹ ẹnyẹ yìí àǹfààní ubi ejuma na eyi yìí àtẹnu ẹtẹ ẹsẹ ti no ẹyẹ papa ẹyẹ mọmọ ṣàdé mpa na yẹn ká sàn pàǹtó yẹn àrẹ̀pà pàkà bọ̀sọ̀ náà ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa okay hello ye ajuma dase Ijale don't kill come as official taxi that the dealer around. okay Yo be that. When you just all can okay be am wa so be aya na meka ma me change na kire do aso be na shoes so na ball akesim. okay Me say wait for your success instead of your enemy failure. okay Obi just kakra o be na aka what the bomb fire say na go for so we share na o ma de ne man kwele no. No dey gremel your uncle. Every that moment, you know, Daniel and Uncle Paul asked one of us, so make you and myself, no amount. Daniel also near Brady to move. This is a guy that can shut to go blah blah. It's my say, and then the chance got the piano, you know, down. Problem by Palma when you wish ya. That's how the people who did and I bet to know. Yamisha to be no case. Amen. Hello. Hello. Udin baby afrefre. They need the question. So number 2. Okay. Where they then I'm the 2 months coming to a or my number. You try no ya near the amano try jinaso kakra jinaso. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. My job for this in a better for. About Paya Joso. If I show me 50 tempo. Yet you. I am Padiamo Canady. To screw out this soon, and no one a beba also. Oh, we are setting the Auja and Pama of them. The other one no back cano. So there is some yelly and one and the co woman, yelly and one and the co womb. Bible class and fear no encastle Pamayo. Na emblem, then the other one no back cano, and one at the them. Among the trail mono. And it. Okay. Hello. Hello. Hello, good evening, Oforisuo. Majesty Mpe Nipa Udin baby afrefre. Unu ya anaconda ni o free tapa boto was o region.
Yenina ye tie Sompa. No okay. Osiro. Ye. Osiro Nyankopon hyira wo ne wadwuma fa wo ye. Nyame ti ase. Ne efutu a mode ema ye de biara. La asem ba kwa America na se me se for kobla ka se me se nyame ya doma 2024 beto ka fitama. O so beto. O se we de gidie ne som esa na se. O ma som. Bia betini asi. O ma som. Yakopon betini adane bebia. To se ye de ya no ye de e ka sempa. Te se Yakopon ya doma ma wode na no aka sempa to abra bo so de o so mu twe. Na bebia sha wo shira no na eba. Se so obi na beta ma wo. Se onu na beto. Se wo na beto wa de de wanya de na no aka sempa yi die. I was usum. Na me ka se Sompa TV de fiti time a me start e no kwani Sompa aba ma waketu apa mo ne nyame nyedwuma. Nyame ti ase masom se etwe. Hello. Oho. Ye. Ye wo. Kwajo. Enya anti hu muta mate kakrampo. Kwajo se. Hu muta mate be for this ni minyamo muta mate se me wo na me ti ase. Oh kwajo ti ase nkasasa. Ode minzro. Usro. Minzro. Oh ade. Ya wan kwa ebiu. Aju. Na nchama mo da munya titiri ne mo ya ko katie pa. Na de menya tuli mande nya menya kwa nguru me tara na wai. Mini mo ya ko katie pa mo ya ko. Mini mo na mente mi go da mo bia na bia to ngwande. E kana jefi ai ko. Opo. Oye, boni ni bibini e pe o. Mo je ni e pe o. Na adwuna wo bibini ho ntiri mu no. Ni brom ne nya pe. Ene wo ye pen we ya. Boni a obebo mpa se ekele ye big pen. Na bibini be tso ye pen a. Obebo mpa se enne ekele na egmana gu. Ofo ano edi ka e pen ensem se nipa no. E se aduabo. Ana o kan wa se se udi o se ba ko e show yan ko so a ko ni ra gbo so ofo ye nya no men se ne nke man fata no kire ye nia unye ye bibia pompa se abako ho ye bi na miensa boni ti play o ti tata o ye de bi ni be twa iga na awon ya ne be ho ma ye we ho ntebi o ko ni no obi ya da ne koto o ko ni no o ke un se etwesan Namaste. Omono moya ko kete pa mo. Okay. Hello. Fuzo be mama ju. Majeso panipa. Wadi nyina biane owo ahinem kase kuku atire ma bi. Okay. FM. Fuzo de me kan nyina na se de mo di biba. Ne so mo di ada ne de mo si pa. Ka Sompa fa no ka Sompa ma o. E ya di dia inya pa Fuzo. So the video was the wakola oya na ututu na o nanteno sanen da so mo ni pe bia sem ko ni ma di na dia ko no mo bi ya no pada se ni bien ko fa o ka Sompa fa ma o so wa di na o wa ti di za ma di ba na crowd. Okay. Hello. Kwatere kwasa be ba ontuma Tieni day. Kaya do gas oven. Oh, that na obi pro ni minimum wa chire be. Me da me ba so na America. Ke na mi tio. Kwatere kwasa ba ontuma. Da wa tie ni dey. Me pa cho tie dem papa omono e kan wai. Okay. E don be hia pa. Me wogidie o. O tu tie pa. Ke me wogidie o. Fine. I say me o default white car mama. Ni ko pamna mo wogidie wo mu. Baba ja so ndwen ka mu nyina mama. Ka so. Ya no a chaw hina yira ma papa mo no bia be fine. Na so for dey o ka se we dey chia. The pa no obo no dia to ka ma dia. Eni pa. Oh, dia ubesu so dia ba amobe no eno ane be sa so aba so. Asem Mpe Nipa say otobo bodan ya ne saba. Enti dia oye bibi dia tia odia no ya no wahwe ni ye. Na sa na eno so etima sa aba so. Papa, o mo djuma ye wa ye hwemo.
And Okay. yes, I'm so team. Can't do gas over here. What's wrong, pa? Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefri. But I have in 3 months, Katapi Cow Praso. Okay. Yeah. My program, no, a program I need at the Opa. Okay. Hello. Meet you pa. Yeah, my party program, a program I need to Opa, and I'm more muscle. Yeda wanu ase. Yeah, and it doesn't mean so. On the power also cast and Lapa at the Mao. Now, the Obecano, Yame, if I saw a wow. A deal was not at the 2 on the soa. A deal was at the 2 hour. Rabba Brewa, the boom with I did it in Grina. You did Grina at 2 hours, at the boom. Sa. Oh, what the brenya bi ahawana. Maybe I just don't know my brother who so no, and then my uncle ye. It is. Okay. Minimum bi ane ye frɛ no adia na sabi no sɛdeɛ wosi ewu sika no na oka adia ɔsɛmɛ ye frɛ me adidɛ ɔno ankasa asesa din no sɛ adia no ɔsɛ ene ye frɛ no adidɛ ɔno ankasa asesa ne din. Hello. Udin baby afrefre. Mubaraka Osei Aboagye Oforisuo with a selfie quality Kenya today. Yentie. Me ma obi bia jode ba na minim sa Asem Mpe Nipa Jumakisu. Ensemo amakan die ensemo imu yankopon onse yihia bibi na so won dia hye so se yense free no. Sompa FM. Oforisuo children's home yankopon na hye yense yemfa no man ko chawo mo mebo. Enzo so mu twa like day. Mebo. Amitio. Mu twa like day. Yanka sem tamma yemu na yankopon se odin so retu eso ma yen tu ense sa na be ya yankopon omoy. Okay. Hello. Hello. Okay. Yay. Okay, mama, mama nyajo. Ya jeso wo bapa. Prefer me Judy, me kata free the man conchuma. Okay. Na kata pama ho no. Ka o kata pama ho a. Eya ho ma ho. Na chi asema making. Obi na kwa sorry. Ana e say nkom say ade be chen now that came. Na wo security nti na onyi say oni ne da so. Ade chen na papa no ko de talk out. Sompa. No, the carry method. Kata carry method na nchebia no ngeti na ka no say. Carry method the day na me yire. Osi dey me jump ta carry. Oso me throw. Mama nto carry kuma me ndisa asema ba. Me ko me sa carry na me pre. Ni na cheti ane se fosio. Ofi adwuma mo ebe si na oda ka mu. Ni papa na toka ni bi yaman. Amen. Okay. Enti yenye didi. We o kama na besi de odifo beto ama me so ana. Sompa. Kamana odie no na manfo kan besi so no. Okay. Aha na yede ofre no enyina ebesie na sompa Asem Mpe Nipa di asanteman agiatum no na yetoa ye dwumadie so hwe yenka enkyere wona wote asante mantem nyina se sena aban no a wote akonwa so no me maame so na kan ye ohene wote akonwa so no yesom no enunti se wosuru kokurokwa aban enenne wote adwam na wo hwe Ghana so atoto a eye dan no a yedie ene mpuntuo na wo ye ama Ghana de hye enuti sabre no ebe su Kumase so no wo hwe interchanges ya ebi wo Tamale Kumase kura no asafodie omapani kofo dada kofo na yeye ya ye bi ewo nkran ena mpanifo ahonim no wo se wo ye bi ewo Kumase abai bia ye na adwen so obeye mpuntudwuma
asanteman si opempuntudwuma enu ti sampuntudwuma ekoso eye swami interchange ye boaboa ye ho aban no boaboa ne ho sene se wanto aba ma no kra no a wato aba ma no etie nyina ye boaboa ye ho ne ye swami interchange ama kumase enso ayefe na ye krabehwe na empempi no traffic jam na checheche no ni nyina enso ate ewo swami interchange runabout yi so na sa runabout wo hwe na bakosem kra the whole West Africa runabout we so pa ene swami runabout anunti sabre wo besesa no na waye no interchange ya what the drawings ni nyina ba bebesi ho a drawings no so afeye pa anunti die na se kieye e wo say ya dimpai bopa etai MPP abanyoko na chi na ya dimpai ye etai na ando da kwakufu ado achi siye pempuntuo na sesiya ya siye pempuntuo no na se abre yeyi nyoma ya firi ho a amanfo so buafuyi na no ase kire sei anu ti sabre no omanfo nyoma yeyi afiri ho no a wo mo ekasa no adenti na ese basa yesiye pempuntuo ye be yeso ami interchange enso so no yeyi nyoma no afiri ho na kwamu ada ho ya mamu notice se munyi nyoma no emfa afiri kwamu afedia bne so ne yeyi nyoma yi a musibui adenti na ese basa ya semkese e wa satimam okwa akohweso so no obi so wonto aba usi wo pempuntuo ebeye dai na interchange omo so atumi aye omo asama betodwa no Ofojo bema. Yenyina ye tie Sompa. Dane no. Ewo ye hura no ye nti de ekosu bia no. Ehu ene de ekosu bia so yete. Ofoso ye fancha kase ma aban mu ampanimfo a omudi ye so. Aban wa bakọ ene de oteso omu nyina no. Ye de ncha kase ma omu because omadwen ene ye nyina fa sebe ene ye de te. Na fa na se kase ma kruwa santimawura tumfo te koso nana the boom ase echiawo ofosu asem na de abane asem sebe de tieni on se kwa mo kasa se contractor se wo nyoma onim se ya santimamu ano de bia me kasa asem we se ye ne empanimfo a sebe omabedi aban bi ko na ebiti so mekan se MPP na NDC omo ana mani pe bi etimaye omo de e wo kromwa because of to me bia ni pe bi painting na ukwa bruchi mamu a menwa wo Canada wo sese to aba wie kura na yenka abato ho asem biem e wo Canada ya to wie dia kaye ye koyanim but wo mu mienu ankasa no obi obeba bia sabotage ne nyonko eno ne problem ya ne etiane de nke ni problem because one ababi bai obeye bi obeye ye no na sesen ka de ye boy nsema no eno ekọ bia na afutu sema de bai se 7 president susukuru wa ubesu amanyoko agya ni susuma de pese ya kanyina ne se ofoso obia ni wo wiase o so betima bo tutuma to agu obani no about to agu se na ma na me edru mre bi na se won number bi anaso obi wa broche no twa broche o just street bi no twa picture be kire wa asema o te Ghana o kan se ye kro bi so ofe wo oni mfie dodo ene ntiase o munya ya se bi kro na yesa eyesa Akuko Sompa TV na enda wo no amanfo se contractors e wo monyoma na adia mumienhwe saade we yi omo anyina most of them wo fie fie wura do ni fie kura na woni mra adia Ghana yente ase ana obi ya yente na sese obi ha wo dan na man notice na obefiri adwuma ba na wayi ni no mato agu ano de sebe mpre obi ani wa oya ye be support oda enu nti ye ma omre na ye ne no ya na ye pe Sompa FM asem we ka ho omo de letter ya bai twa mo ntimi nye
Insese can nipa ni hu se letter na ba so mbetima yo muntimi nye o me pe ba bia fa no ne yete wo o muntimi nye enti de bia ne nkuguo ene abamubuo ene wo Ghana me gidi yese contractors yi anyo mu futi ya na 7 previous wo mu de ade be ya de yete ni yo ya because wo mu 7 previous bebre wo ma bebre hwa wo ma school obi wa na dwuma wo ye no ene de hwa ne ba school nanso oye kwan yani ete yi ya ye kasa yenti megyan kasa di abani mputu dwuma obe ne ha no 7 previous enye ya kwa se bi kan yani mu akakra ebeka ani mu akakra enso ba ne dan ye pese ye kan nyina ne se ofosu ye be se ye nua no ye te anya de ye de no nya de ye fe no se bi obi di ni dwa na odi hwe ne ba na 7 previous ye tu no nanso letter ye de bre mo no omampa mua omampa ntu ho na mo ene ene a be sisa me kaita mane ye bu e fense keje sanika no central market me boa nipa bi tira wa ma sabe wampe na mom dia na me pese mu se Ghana ye ne ye kumase ofosuo esese ye tre ye hiem mane sai ofosuo beti amakom o pentosu ato chese oba edan krom betontosi mi why uju afrikwanta ye wo kro market be fre na anwa dwom uju anwaga so ye fre market anwaga dwom ba obi paade ato ho no mo a chese oba krom enu ti obi nya twotwopo bi ba bi na wote na wo ton ade a na ekoso ye mana ya na wo mpe ba bi kro me ka se ye de ba ha se ye se abinji mu sese be sinne o development no stay and cause sa anso ye nyina ko ya se be baboa na de atie nie ye ka ni ye nka ma wo mo nko anso ye besrai aban a oteso ene aban wa bako ye te krom ha krofrom dwan se be ho ye krom pa wo ofosuo o ye krom enade eguso no de bia midru ho a me rebe sei enade di akada kro beda sorry na o mo scraps ye afro akwese ne nyina ko ade pa na kire se sa adwaye ntimi nye e wo kwa bi so ye besre se na nanom ene ye friends ye president omo teso ene 7 bread wa bako se ye tu obi afri ho a ye besre o so ye hwe wo ye se ye pe ba bi papa bi ama wo mo na drum ba bi so kwa ye so kwa no ye se ye nko o ye nto ade ntie nko na wa nko a ye nyina ye tie sompa do to ade be de no ba hwa wo kwa abinji oho enne first na baby eton odwan ewom eye mayanka wo pa ponche to a na ye nyina de ani kire mayanka enne wo pa ponche to a wutimi kwa abinji wo wutimi nya bito wutimi kwa adebi ho ayi ketia ho wanya bi ato swam ha kura bi wo ha de me pesa me kan nyina ne say adu time a ye be sese we ye fanya futusam efanya hua de se wuti baabi ne e bro letter se hey that should be a be ya start to say baabi a wo susu se develop ya no wo bekọ no akọpa bi na ho ato endai obi wo ha mi hu ya nka so obi ani na no adro ya ne ate ya kasa ya nanso wo kan ho se bi enye ye because ye say ye pempuntuduma ye pe kwa papa ye pe kwa papa yi ne obi amfiri ho anko a ebeye de na budoza ye dua ne obi chibofro to ha obi to ade wo ha se bi emaju entimi nyu te better ne say ye ka yiribiribi na se wante a ye ka yira bai dabra ye ti kromwa ene ye kasa ye kuroi ye ne to aba MPP for promo ayo vote wa NDC for promo vote wa nanso menu mienu a ye ti a ye kasa wa wutie me ne wa hwe me ye musa se menu mienu ye ti kumase mpuntu papa bai nanse kura na passport kwa upe bia se bi em se da brati minya bu aminim se abrati aminim first upe passport common passport ye be kan sa common se o konkran adentra obi so open so adwale swimming pool adwale se first nkran nanse kura na ya adoma se lake ye kwa na akofa yen ye kwa na akofa yen adie pa na emu sasa ye ne ye to aba e wo kumase amasabe sa amanyoku mienu adie na menu mienu anya die betima nya ye de ye interchange sabe na so ye tum ye de la ya tum finfin
Una mo ese Kumasi ayefe. Me de bia me ka me se Kumasi Ashanti Kingdom no enye so easy sa. Enka wo firi nka ba se ya. Ka wo yadu dwadwoso no na nka bo kakra ka se wadu second capital Ashanti Kingdom. Aha ye mienu. Kumasi aye fa ye de bomwa ye mienu. Ye to aba. Asu sa ya Ashanti Kingdom. Esesa ban ne boa emakuomu a aye hyiren. Na ye ko boa so a sebe na akoye boachi bidin. Ye nto aba estati free Kumasi. Ye nto aba estati free Kumasi. Because of yetimi ye dey say ye to aba e ma ba ne mienu. Enti ye nto aba dey estati free a. Enti aba bia so ba ye mpese be pam obi ni akase ye be to aba enti omo so problem so ka ho bi. If it is no ma be discipline ye adwuma of so kanya ni na because obi to me kaka open country president oba wiase a me feel say no we okay and Nelson Mandela say me say me ko we me nko biem na ba bi ba no say wo ba be di 4 years penem o di discipline e ba Kumasi anaga na ga ye be hu ba we di aba na ho ba no obi say won to aba nti no nko ka no ene yakoto aba tia no ti da bia na ye da ni patrima ye omode ena ma ne Kumasi asenke we kwa ye kan wobi ku ebo jam se won mutimi nya we mutimi nya mo de mo ya de nsisi wo ka sem papa e ma ho na ne wo ka susukuru wa no eno no dumwe bia e be sere maka me se emu oya ene ye kan me ene mi gira ho mo ye na sema na me dwene ho se enti ye ma me no mo ton no man obi wo ho asabe aha no te eye bodwoboja de hwe na ma ene susuku di ayeyi sese enkura bi esuku aba 2 weeks ana 1 week no mo sa akọ na week o ko so sa akọ twa school fees na han so na wote na okodi ono so oba yadan e dia aye na ntikro offers na ntikro short ase enu nti ye be sre ano den na mo ye be se mpanimfo no se me de bia me ka Oforisuo me se mfie nan kra na wo bedi na wutimi ya de sombo amma nipa nyina te o mo ase a na wo kwakura na daachi bia no ye bebo din abo ensem afro nipa so besi obedi na wotwe mienu ana aboso me mensa na 4 years na so ade obeye ni ye de ye pese ye ko 8 years ni nti no obi ya de anya ye nto aba ne ye hwe no me kai say o ko kejeti a ekwan ye fa so ekọ sebe manhia fikesiem kwa no sebe okay kwaku so boduem na ye ko computer so jeti emrasisia Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba Renyina yes Sompa Oni papa hunchwe 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no
ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wo mo yɛ sciatica expert Odofo upe baby a obekwa ye de fidie be check o nipadua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no matu wuduru tre the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress wo nya taxi na plagi a edo beko wo mu ofidie mo nwaso e be check o nipadua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na o manya nduru so a o betumi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de o mate de tekura wo no bomodi aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji se omo ye free health screening okwa o be check repedua nyina ma okwa o mo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie Yama ahwefo ane atiefo nyina kwa babiem eba sompa Asem Mpe Nipa dia santeman agye atum kumasefo pempuntu kumasefo se ahano enyefe ahaye tai enu ti ye pe interchange kumasefo so omo akachi interchange nanso so am interchange ba beye amafo nyu omnyoma ene ye ma omo notice no afrase emu a no manfo enyi omonyuma nyi omu akoyehwebuada enei contractor soma ne koda mo me nyoma no so a amanfo se yese omonyoma eya asem foforo kumase o kwaku Oforisuo me de masem ba wie be ka asem ba mienu asem de masem ba Oforisuo se udun kan ya Sompa FM udun kan ofiri kumase na udun kan ya no won so wadu ba bi foforo kra me na me ka chiro sa woti kumase ya na ko dun kan ba bia Oforisuo discipline one kan nya bi na wo kumase including the police for o mata de ne kura fe me na me ka chiro Oforisuo sabe mpra ase nim kumase se yanko ade na duabo na yabo ye ni o me dwere ho amenti ase wo dun kan Oforisuo se traffic light pa be so red ama watwam masa enye easy but unim bibi interchange on baye no a friend of fanko ase fa me bo anya o fanko baye ho no me se wo yo bi a wo so ye chef wo kumase ya na wo drive wo ha na wo konkran cha me se wo baye ra kwese wo di agura se wo busa me fa yin ko baye ra wo so me se wo baye ra kwa emre bi na akoye nchire wa hye wo baabi se wona otwi taxi won kan no enim ka ka cho mo kumase na eye me nwa eno de rose no baabi a obefa no obefefa no ena because nkrakro no eso na nim de ntia make sure wo bi baabi a obi tinkran wo ba se ka je so fa ka ba efo eso so tinkran aha obi ti dua mpo se nkran ko obi ti dua mpo anko tinkran me na make sure eso na ye ne atikro mu ayi obi a pese wo han dan e wo hefa askwa adum no pa wo pedan wo su sika swa dia me pesa me kan na se kumase baabi e be develop se ye nko ho no ye se ho de ye nto ade obi aso wonko but nkran obi tinkan baabi wote baabi ayi for e don begu ye liberia for e don begu ye ayi dabi ayi aka bujumbura ha wodi free oba sekra nye so easy enso obi so wotinkan na ayi e france krom baabi a akwanya e de efa so ko fikase mu sesebe otumfo oba ni e prakwa mu a me so nam a o se ho fe o so ho a enye easy bana na besi kokwe na mane wadum besi sa ko ya pe ni esa begu dwanim wuti obi ade so a boy ene ekwa bi wa pavement ya ese ni pamfa so no o na obi di ade asi enti nyame apata na tisi kwa ma kai ko bawo ko kan so a atem didie pa ebedidu yesre si ese ye pempuntuo pa na se because of impuntuo ti na ye kasa tia Ghana mpanifo aban wote so na aban okode a ye besre ye si ye mpuntuduma we no anya protocol asam short as ye nwan ye maame na mamu wodwom ye pamu chopi ye wada roma ebinom ebiti ase na dodo na Oforisuo ye besre mumma kumase nso enya krabehwe kakra na sebi mpreduasa
Garden City Kumasi, the word Garden City. Da ni enim say garden. The word garden no yenti asia. The garden nebu. Garden yenti asia. Ofosu. Na make nso ye besre. Ene ya me no kase anumne ya na no ye kan electricity asam. Kan ya dundun nso mu nyai. Light asam na no ye kan. Wudu Kumasi a obekose wo samampom. Baabi wo a esum. Sedi enti kabisi sedi die ba ye kwan interchange ye ba nyame ya adom ne ye wi a street light ya wo so no ebi ebedu ba afekra ne ye nso yi sisi akwase o madum mebo a chese ye beto aba ma me ka se bi hwe wudi free asafo eko akosi ya mokoro ba tete na friend na mokoro ba to eko tech ha edu tama ye beto aba wo de light na street light right yetimi so akopim tama ye beto aba wie ye to aba wie ko ani mu afan ne adundum no adenti street light wo main road Accra main road yi busasa hefa pa ne yeso adenti ya si Garden City enunti ni sa no ma won so ka hu bi eti so obi wo ba bi na so so na me kra ye agana Kumasi ankwana wo bi ye tite kita ma na wo twete kita wo se jira we amoji kwade na mo de koye edu me bi so ye ne kra ukwa brecha tax no mo de ekro ni ti so obi twa tax enha no but ha tax ni etua no ye musa sa de ne de ye okay ye maame no ya kan ombetu ombeko ye beye because we dey can no no protocol utwu ta obeko emo ye wi a ye musa sa me se ofo so wa street light ye be ma kwan ya ye fe no me so de hwe bob ne ba se of ai kan ba se ni e de flag aboso na light na she ne eho enye Ghana flag yo enye Ghana flag party be flag your friend say traffic light o ko your friend say amoko run about Jackson's hotel eho sa traffic light na sia na ye kwa akoye che se ka bom ansa na ye busa se kuekura ho na hwe so edu me bia wutu mo ne fo na wutu okra so fo ye maame mo so mbetu ye so muntu a ye kanfo ye ka ma wo so muntu fine na mo nso am wo hwe kura nso no e de na mo ye kura ye ka hye no ye nti obia no o ma hire wadu boache ba betra kandopa ya na de me hu Libya boga me se ma carry no be fa de o se aka o in fact ana homte Kumasi ne de aye no sabe ewo mu se ye maami mu ka ho nanso wo atwe mu tan wutimi ne abantwe manso wo ye dan ya wo bekọ omo bekọ na mmom so mo ye wie nso a ene saa mre ye kasa yi omo ma Kumasi krom anya fe kakra wo de enka ne bebre omo ma nya fe kakra na sese obi e pa ba to a apani pa Kumasi na oba atwe Kumasi na oba atwe te se sabe bobofo wo pa krante asirem na kopa atwe but ye ne Kumasi ade MPP ni NDC omo pani pa na obetwa ntro cha ye omunya so wi a fine okay ofo man fansia pokwa bena bla ye da Nyankopon ase ajebo ja enya babedu na ye nyina no yemfa akomapane adwempa na yemfa enchichire Ashanti region Ghana no Ashanti region yesu ache yehunu ademono da me de behu ya ye Rollins Kotale ewo sunyan ekwaso eye double road menupe one road one road na kabum de reflected BCC so na de edronyimle solite eti wayira kwan kra na uhu se ukwan ni ana wonemu eni beduduru mu a na ebenya paint white eni de be fafa kwan mu eno so epepa na opim ka eno no so sapeting road sese yesi ebenya typically 6 inches asphalt was swami ade no wose yeye da me do bawura Libya mamenchia akoma president ya na wo ye wo hene a obeye president of Libya yewura Mohammed Gaddafi supercare she di show by you mean me say wo wu nenso adwen pa ne kuta Libya the king
a obe president anu esoja panyini a obedi abane so no obeye ntoto yese obi ankofa ne sa prime se ekwan de wochi na se wosi abakwan ni mu a wankasa buudan e ma ma okawie wo wie se wonim se wokoto asase no e hawo ye kwan mu ne wosie ana wosi ufanso abakwan ni mu a bomodi na wankasa bu firi ho e ma me akwo magadafi e ma mebu me bebu a e bia no mebu a chawdan etibu bla oyesa no ukohwe Libya kwanya wayatu Libya Ifritigali Gatlong Senate Tripoli and Benghazi brasa ukohwe urodwa etese ahwe ye court the diesel and the huru kwaso yenyina ye tie Sompa etese kata de nam ho a enchi atache fe eti Libya fo hu ade papa no ache ye ya Asante region ye hu ade papa da ai fe ni mpuntuo na enhranka urade Nyankopon se eye me panyini wo fosuo ani omra samwa ana me yesika eka ekwan ye beye no wo anabla woni me nyaadwene ye tax ka ho adintina sane ma we be koso na me poko bena kwa kase me ntoaba ana me ntiase enti blasi kokro mpane ye hu se court wo se ho na be fata nipadua na me pa chawo sketch botuma to sei okoto fosu singlet na jijajija no tebi se ade papa ba ye kabum Sompa FM ni agina baba ni de aboyebo ye nipa yanka se before dabi ye nipa dientia na mede Gaddafi kuro eye mfatum da kire no Gaddafi ka asa no kan once because obun se Gaddafi na adwenye adinte na adwenye no a disciplined man eti woka na se wanti ase a wodi e we shall see Libya ni be kan tawoji se Libya ni ka se tawoji a bra opa edem wona ono betima tutu petrol kura gu dem wo obehyew ne hwe nyina owi obedwiri asase ne funtum asase no aw mese no kama asade rover ayi roller afaso amna ya asase anse no se dance so it is a drum maybe na se wotua wo tax sa from kura bremu bedru 50 years 40 years 30 years ebesi 20 years ya bra ye diskani bi ba be yade na bo modern na tachire na nya obi asika eye wo edi misika ani ye de ye kwan what is your problem ye ne ye me ho comment ye ntumi nye entimi maso entimi nye ye abemu honhom abewura ye mu ama ye atwi adira koye ne ma na obi so sisi ne wo to chene e de broti ne wo twe san ebreduru mumma yesu afie ne kosue hu interchange ne bi na menwe ofo kase bi bla tete kwasi runabout tete kwasi interchange no mboye no aye kwaye keke o Sompa FM na usiswa na so be so kotafa ana obeso okọ ebia sprinters ya wubiti metwa ohummo dambe wa na hujla kwari vivi na petroshi ekwano omay ne big road bebia obefa bia otimi ko me pa chaw ne nipa ne gu ho modawruma ne nipa ne gu ho patie kan ya no omu sa omu niema misasu di Gaddafi bem Gaddafi nim se wabeka asem wabeka ne mienu wona ta kunya so wajudi atu agu fafa ne kokot wode kokot aka cha judge ne se efi na ekwewo akonya na ateso no da fie buso me nan judge ne be free efie no beba no na wo sit down more than 100
egu ho ne wasaso wo a wotu firi no wasaso de ama ho ne wo yi kwanya tumfimfia tumchemu atochire Osei man no wo ye ne yie because ohun say corona wotimo no obeso wode ne ho bo abrocherefo bra said de na wo ka no edrumle bi me na mo libia matro 8 years me ye tuba nyina ho me na mfra me ye muslim na edrumle bi no na wo ti Libya din passe obefu boat and a ship akwa Italy and Spain you are sick oyale because your man 100,000 dinars 100,000 dinars what the bagana e 10 million kasimbilai Allah e 10 million entinem puntu koso omo musisi danya bisi omo mo prasta osamalaga omo nya bi prasta omo mo steam benders omo nya bi ye enti gadefi ye nadwe say mintie die me man de beka na emo me ye die me kwa dachi me kwa ye bobo me din ene entokwesi ye ya ye odrop ye bo no ema ni wo ye no ene gadefi ye ka no Libya mem I will tell you wa wo so nka Libya wonka Libya ye fane Gaddafi no wa wonka no na esu a yesu Kristo so ne bi ni umu the command ye kwante se glasses wo ye kwan bra se Gaddafi ma wo ye kwan no de nsa ono nye wona de nsa be fa so ono no wo a se bia ka me ma go me ba no onya 5 years pe no abete no wo sisi dan mo da be 10 billion a ebi kura ho no mo bia ndem wo be kwan pa wo TV wom fridge wom etisi e ka che wo se ebi a binya abran pankonko demu a wo de na de ko atare obu bola so ko be ko ne kotu a ye esen ye kumase ya boutique no na gu bola so mi na meka kire omu pogu egu bola so no enu na ye sisa hye e de bola life e de ko juma e ko se nyame enti mpontuo ya de a e boa yen ne fe ne say ye benya interchange was on about na what is wam ya ne wonima benyam wonim be benyam efiri se run about na ye be ye no overhead na be ye no e be kan wo ene wo ma ene wasefo be kan wo e be boawo wo ko ba bia be ka say yes meti interchange no ase pe ana me boa wo di be ye mfato oh wo free police station na obana interchange no somebody 1 2 3 me fie no ya me interchange na ka unye din wadawruma okay yese Ghana for Sompa ye nyina ye nkamom aban one wo ene me ye nyina ye sika na ye de bo ma no entisi ye ko ye ko se nkosi ko dan ko da emponto na openti uduru so amdwo abra se nso to a ye nyama no mu wo enso so pabo mu se mu fro ne fa ko tar nkoku so mu kro ya mu so mu tateche muin mu sa ko ya beside do mu se ye nto aba enti ye nye den mun kabom yen kase bibini adwenye yen nyina adwenye obienim de hoye obienim ade efe sabe obienim woni mo bajo so agwa janem de nsa fore wo ye ni papa mumma yen kamun yen tabanachi yen ko nkotodwene mompa ye ma no ye ma na hoden enti konfra ba we mu no na kenta jangini si wono mo aka ye pressing onyankopon onhyira Ghana onhyira kofo ado ne na bejofo nyina onhyira yewura otumfo nyankopon basadom ofanensa enkamuina amen abrotia odi for dem pa ye wie aka se nyame besom ono ne asem no ofoso be ma ma menka ne se brabo bia na ya na abonwom abata ho ade bia ya na eye kama na eye fe no na animonyam wo mu no eya na esun kakra ebata ho enti wunya ne te se de wankasa wo pe no meka kire ye nuanom a wonom edidwa wo kwan ho no ne omunya wonom ensa no aduane ewo ekwan ho mudwumadie ya omudie ne se yenim se de aba no eya sabi se yese contract eyi kwan se anka wo dan ana se wo fie a wo se na ni gine se ya bibi se esia ya na eya rehosem eya na odwene de ebe ya okra no obenya baabi atene didwa obetimi enya sika e de ahwe wo ne wabusua yenim se nansen enema
more den e wo mem hasenum ya ni titru emma no dodo na no ebre aba beto emma so amenka ne sa emma dodo na ne Ghana hasenum e na ye bre pa chen me ma no fi se be ma de wo hwe na oto nanim hwe benkum ni fa na se wo hwe na ne ma no abrabo na hye dan koya eno ane se otam ne ma ne bag mienu bi anase ne bag ne ntade mienu bi na wahwem onya bi a ene wode be fie nkwada ne nyina no ye jai e de egu ema ne so ena be ma bi wo krampo na bi wo ho na adwuma asai obeya na nkwada yi hwe no asaba begu ne so no efie didie ne ade no enti eba se ya meka mana kosi se eya na emu eden de na nso no ofoso yen kan na ye hu se ensio sachet one no krampo a eya ye to no ye te yen tax free so say ye de eboa aprimpuntu anasa ye mpuntu dwuma e de ama yankasa ye light a ye tua ho kai ye nso ya ye didi dwuma wo fia ye tua ho ka bosome no ye kan hu se ye titi ye nyina tax wo ho ne nyina ne sa ban ne se odi di dwuma ya ne nyina ne beboa ye e wo mpuntu kwan so na so se otu ani hwe asante mantem asenum titiriwa of also comparing it to even the new regions na mantem foforo na wonu ma pepa no asante mantem asenum ya ka kire e wo mpuntuo mu apart from said Dubai eye kejetia new market ya wonu ma sei wonti mi fa won sense ubo se asante mantem asenum ye wo puntudwuma titiri bia mefa nse konfinhia nwotwene no anase 12 years ni ebe no yetimi aye wa hase no Sompa FM apart from ebia your friend is saying Jubilee Park a omo be ye ne edebe mpo won shada hu puntudwuma bia beka se no de boa o mamu ni nyina this is some of the communities in ebia epanyfo ya astrotef bi ni abeya small park bi ni abeya ne ye de ensuo bi ni abebie de but the ebetimi aboa mantam ni nyina no enya ade ye hu bi ewo asante mantam hasenum interchange aye kan for so be ma sofola interchange mapanyi kofo breso ela wo sha se ye kase no ye misasa ye wi ana but all the one in church mu other regions I go to Accra right now go to Tamale right now said the almost see interchange no na akwan ne niema wo ho no o my Ghana ye ka tra santimantem for say ye nyina ye di adanse say ya ka echi na so ye dan a bibi amfiri ho a empanyin si bibi e mehye ho ye nyina ye tie so eti say e bia wo bi amfa ne ho amo afode ekwan ba ko na semienu bi so a so o my Ghana asantimantem asetutu e ka say ye nsabeka mpuntu a ye hwehwe bi ne swami interchange aban ne ba be ye na enya de ebetimi abamu eti yes ye maamenom ye papa nom ye nuamema nom ne ye kunu no mu a wonum edidwuma e wo kwantempon so say yem say na de esi ye no na enya nika de na so yem so madinkan abodawura yem say 1 month krampo ne akire nie eti yes o mu say omunyante ase na aban na gina ase ya wose oba beboa ama asante mantem ase no titru ne asante man eye nyina ye nso no yetimi enya ade a ebetimi de yense se eboa ka se asante mantem ase mebia ai MPP aban ba uyi ne din free mo enye ye because aban bia ba ye John Dramani Mahama penso e na ndisi amanyoko no hwe ya sa ka je tia Dubai yi ba ye eti se ye wurakufu adon so ene na pamfo wanum se omo e ba beboa yen amakuma sema yen saka eye swami interchange ye nyina ye mpere so emfa ma wonum na yenim se de eba no so no fo so bibi firi wa ma bibi abehiem no enye se bia interchange ne nko na ye ba benya before see ebe wie interchange no we should know say adwuma so ebeba e de ama ye nuanom binom emeburu dodo na wo ho a wonum tifie wonum anya skilled na access skills ne wo ho wonum nimde ewa bia ekwanya ye fa so eyi yigwota kwanya fa so de mfidie eye adwuma e bia ko universities e bia ko technical schools ni ade a wonum nim saade no ena obi kura ponso wo ho a onko school na so no wasua mesia wasua kwanya fa so a ye frafra ne ma ya ye de ye kwan yi bi ni nyina na eba bebo afi se omba be ye eye leba ena wonum eba befa enkofo no mo befo ma ye adwuma ye dan ya ye busuafo anase ye nuanum binom anase yankase nkrofo no ye befa bia moma ye adwuma nti ye sre
ebre no so sa santimantam so no yeso yetimi ede ye ho ede free eye empunto mu sabam ene ye twen ya donko ye kone ye ba ena do ani kyerem okumase ya hu hwe wa ha se nom eti se nyame ya adom na sempanyifo so omo ba be ya yempene so na yempepa ya ni wam ni suo nyankopon be boa yen ama yenya baabi nso so ayedai atimi akwa ede yedwa na ye ka kire fo so ye se wutu ayi ye friends okrafo no na wutu momonefo wo mu magento wo se so for line de ye o mo age ato so many years ene pempe kura po nko wo mo gate ya na wani mo ya e se agu last week I me fa wo say one says I want mu fa so kura po rescue boy no aye basa all because anya de a wonu betimi aye nsesi wo mu gate no wo ehwo de biem wa bla ye kasa fi say interchange ni nya de a wonu ma wie enti sa ban ni se wo ya ma won fa ne nsa emeka de no na won nyai se bia ye ba beto abenti no o de ba be play vote wa santimantam asenum ya na ekoso ye be ba elections ye hu bi wodo ani kyerem wo eye aseno for ambesia no so ho a eye niema bebre na kwa ye hu akwan bi wo ho a e de ekotare ya hye ne ma e wo fa ene fa kan so de ne telefon a efuturo nko ani atache na ekoso ye to abawie ye no wo magya ne ho kuma hu so saa aja hu so be be kurum saa na tie osu kan tankranka na nso ko ya ba ye o ko na le bensin ho ye kama o ba na hu ye futo be ma da ya o so kwan ya ya afo jafu ye wie ni nyina eti ya ka kira ban ne mpanyinfo se ye da wonu mase na so mo ba be ye de ya sra wonu ma wonu mo ma me fo mo santaleta ho na ebi akafe ene kakra ne ye ba beto abenti no wonu me ye se be yom ba kwa kwajurujuru asase no kaka ngakra bi na fe ye de ato wo se ye de ba be privote ye to aba ne wie a ne ye to wie ne se aba no se wanya na no so akwa dance se mu ofosuo eno no akwa because Ghana ha se nom no ye se aban no eye ntoaso na so MPP aban ba na se NDC aban ya no wote so no obeye mpuntudwuma bi oba no amana kanwura no wato na sawram na ya abandon project eno ne amane brofudin kakraka na da no so ye nimi bros ahodo NDC aban ba ye obesisi yesa mo se be ya ye nuanom a wo mu ko day school ayi ye friends otini kuro mo betimi akọ school na opon a wasa ba senior high school foi ni nyina dodo na aka nwuram eti ye sra no mo ofa ne nsa mekeka na wonyan ho na ofa efie pin so nka se wo de ba be ye wonye na ensi aban no so wo muto aba ne wiempo na sama no susumina so we de minim de be kwa ama no sa MPP aban no krampo na sa MPP amanyoko na enya abadum nkunimdie na se kodi eye amanyoko foforo se ye ndisi ana se other political parties na yesra wo so mo ba abaduma bi a wabɔ ho ka wahya ase no eye a wɔn mo ntoa so mo se amemmo ye ntoa so de a wɔn mo nyai se amanyoko ebedi so na ɔyɛ na adwuma bi na se wanwi a amanyoko bi ba no so be se wɔn so ye ne de amanfo hu so ɔno so na aye we ne ye gya ba ko na to esa e ka na de bro amanfo nti no yesra ye nua no mo nka fra mo ye tutu wo mu no am se yi gabi nsi kura so mpa go be kola no ese no e be kɔ hefa hono ya asem e ba sa so a me da ba yire na ya me ko dibi mbepe ba bia manahye onko ba bia oteten ya kwa chama bina ya cha ne so fuma mo to so di ya kama a person said di kwanwa ai ya be ko bia so so pa be de yi na pege wa se yesi so mpa go bebe o mo na samoa ene o ma hinu mu nyina kenti ma me nyanti yesra o mo so mo nyanti ase na aban ne nya na aban no so o ya onya ne ntem na asante ma se de ne ya ho kire ya dodo ampo ye ni hwe wa ha se no okay Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa ye besre se ye maame mo a ekwa bi so no mo afiri kwa no ho no mo mane ha mo pi ye se ye pempuntu dia se bibia amfiri ho a bibi so enye ye ekwa bi so no yade nanso no ene exercise omo ye no efiri run about no so ebeduru yanim ha no mi wogidie se de e kene beto aso enti wo a wo ya make se ye baba kwa no befa ho no mesre se obefiti ase unyi ya yi wa wo to obu ase yi a se de eduru ba bia kankasa asante kasa kano so obi beboa mo agya na de wa ugya akeye wa wu yi a ebi ana
wayini ekwa bi so no ubetumi de bibi foforo danse wo mo beba no mo de ade na ba be sha ase ase no yesre mu ha na sade aban na ni abre interchange we so no me wo gidie kese se wo be wie 2024 na de ye wo be wie ha wie padu be because o ma soja o ma soja papa enya asem keto akra enti mesre ye maame mo ene ye nnuano mo anu mo kwa ne ho a bibinti no aka wo mo no ye besre wo mo 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 enti wo mu a ya so wo mo nso ho no asabre wo mo se ya se wo mo ade no sei ene wo mo ka no wo so adwe nche ne sei wo mo nso ho boko na mputudwuma no so enko so interchange you afedie bosomfo yi poma kwam 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello good evening majeso pani but on the Facebook o frefre Ebokom yentiu e mana hu yetu omo musu omo nchera yesemu no omo de central oh makasa ne mrafom enya tim didie hello okay yi ofa wa pa se o je Nigeria ni de be contract papa ofa ga ku ponchira because enemy de o be sibi ama no mo ada ho na oh ile kan de na de yi Sompa FM NPP we be nya NDC we be nya ti bi o be nya bi o metra so ka ade ba ko o ma ga na de bi nya no se party nya bibi se bi party bi na to aso a the party de be nya on to aso bi because where you ga na da party nya party de da party ndi e be se o ka bi je ti an se me de se wa ato no e be se ga man nko so ndi na ma ne how e be se ma so ne ka onye ne dem na go magana mu ofe ye ko yo ma chaji oba yo ma ti bi e ke ya me di bi ke ite da no ba ni dia e be se pen de mo nka gendo Nigeria makra mo okay hello udin baby afrefre Ndachem de ba ko me ka taxi Santa inside yentiu me ka cho yes penifo imi say eduma ye ni ma ye ni aye di yes so so no muntiminya because na mi ya na mkese yen chama mpi chama kase tena na don't minya kwa me we kwa ye penesa ya penesa bia ya penesa ye penesa ya yes so muntiminya amane tse so fela nkrantene nchirebe mo kuya ne buate tse ko hono ma na ma obenya hono ma chi wa kokum bi pen opa let's say opa kwa yi badi amoton kante na because me na nko chom nyanya yi so fela intete nasia so do na hono mposo mu fi ya tam so mo no muntimi a omo ma ye fa ya desa ye da mas aka kusie di akama ka se nkura kuma si nkura omo so foke hello udin baby afrefre Sompa Asem Mpe Nipa no ene ye ni abre papa ye maame no ene omo wura ho enti o se acheche omo wura hello yeti o TV so na me ka say TV so na wo kasa no that's it say yan 24 no omo shara Nigeria ho sa adenti enti me no hu ne say mi hu ne say se mpanyinfo no se eba so omo juwodie na yakwawie ya na omo dada yen ete ne se afi wo he aben we a o ye sajmu we a aka na afi ba kope nta afi ba kope na aka na nti Oforisuo wo wa aka na kure nti obatimi afi ba kope dia yen nti te wo nyina wie asuma komu abe wo we na o ye no o ye ja ho ama nipa o tufo mu tufo fo nyina akafie ama moduma bomo so na mcheno entimira kama kwa kama mana nye juma mana nye okay na ya shane so se kabuso egu form adin so free barakase ba no so no interchange no so na wo sukom beba se ya asem o eni afa na manfo nware o kabuso no
de free barakes eba no water company for cables no ɛhɔ na akɛseɛ ni nyina guo na akɔsɔpla wukumase baabia. Hello Sompani I'm a free Codia Muri. Yetio. Yes, I'm a pang electrician. Okay. The pacho, I'm people for a CBA at 12 bar. No, don't have a car as Santre Tuma. Now, but tonight I won't. Miss Rabomutia, Omuya, Tian Twaberry. Oh, yeah, for your non Casempa. Yeah, Asem Mpe Nipa. Yamemo and Yemi. Okay. No, Munche, Nian Twaba, Papa Mao. Okay. Hello. Hello. Yes, I'm a canon. Hello. That's what I'm working on. It said, you need down a YouTube. They be between by Nenquanam Smith. Yet you. As a moko one side. I'm on Casa. Yeah, Bompire say. From Yelina, no money. Penny Wuti. Yeah, Bompire say. I buy back, I buy beba. Sena MPP will do mine so NDC yaba. And now I call in that order. And Utiampa by your bonnet say. And put to Juma Bedruha. And I year 2 a month for say ye be interchange, you know. Entino Omunso, and almost Mabel, and Omwenia, and I year 2 a month for say, Omunso Quambo, Omunso Quambo, Entino a Quamo Omunsono, and your link crushes them, a futu sem, and my mamma, ye no more, or more ye you Omunoma free one say, Omunin free or kama, now Mutu may interchange, you know, a Yakokama by Bayer. Ya mutie yi na mutie supreme ya ma memwa omwani aboabiem enne wabra omonwoma bi eseye no ena ye ma omun kranhyesem na ye den ye kokasa ma baabi. Hello udin baabi afrefri I'm frefri dunkwa ofe ye tie opanipa fremi ali I jubana ye mo baye sesia na ye mo gbo amanfo anu aduane eguru ya so eye Ejuana ya mobile na mo gba amanfo anu aduane egu no ya nso eye ne mom ye twese tama mo di asia ase mbetimi di ewie ho ne asem no ena ha ye nyina bebre o nyata de mo ye obi apampuntu. That's it. Sompa FM. Inti mo mi ehwe ni ye ebedru be bi wo te be to aba na ade ne hango o ma panyi o baba biem no ono so wonye na anwe ne se na ma fo no aduane aboye mu iti ye panyi fo ne mo Ghana no ye mo mboye ye mo mboya ye ne nkwala na ye ba enye ye ma ye. Okay, Asem Mpe Nipa wu enipa ene pene ho asem eti ye hwe hunu se interchange no a ye tu amanfo efri kwa ne ho no omu betumi edo mo nsaka awie a commission ansan ya to aba na eno ene question kese na ye nwa ba ko frɛ ya wo ye se ye kwan ye ka biama no wo mo te kwa ne ho no ene ye hye omu kura ne se ye pempunto dia omu nso ho ne ye nyempunto dwuma ye koka bi ma wan ye besre se ya omu tie yie pa. Hello udin baby afrefre Pacho ye fremi ya dombo asinka se fita ma se domi yentio Someone Mapana or Moyen, yes, the yes, Rome. The more can in more in Yanni Mompai and tie a by nature. You mean, yes, man, my and I know what more the more near my palm when I'm sure. Aha, ana ya de ofrani nyina ebese dia wa bano anya atrase ene abrahu semu a ekoso no ena Sompa Asem Mpe Nipa ya fato ye ho se wona sebe praduasa wonya wano aduane efiri nyoma wotom ewo kwa ne ho no ye hye wo munkura ne se ewom se ye pempuntuo nanso so no ekwa bi so no so ya enu ti no enkran ene ye hye wo se wo bibia da ya ma no notice se ba bia wote onso ho no aho brasiem onso ho na ba no puntuo na ye ka no ye so ye nsa be kan ye de ye besre wadawroma ya de eno ene fato ye wo se na anwumire no ye behwe na ye hye ye maame nom ene ye nuanom o mote kwa no enkran se wo mahwere wo madwuma kakra ye besre kwa bi so mo so ho a
na aban no ne tirim poso obeye interchange no se be koso no eno ne nyina de pai bopa etachire dank herbal complex wo pachi number 2 dank herbal complex oba ye ne fie dumiensa eni omanfo dodo no a na ebo dank herbal so wo bona baso efrise efidie ekura dank herbal complex no wodu shemu ano efidie no na behu yade a eye wo na yede hu aduro aka wo eno timpempi no na wo kɔ dank herbal complex no enye wo na de wo ekoka wo yade o mom so obeka yade de na so yado be fefa mfidiem ansa na yede aduro aka wo eno ti ye kɔ dank herbal complex a yade piada aka yen no yede kɔ dan wo betu ase deku na wo de amaye me ka cho se njuo stroke yade no se akanwa se okɔ dank herbal complex a wodi nupa no bi akanwa se wo so de ani bemma ukonsiani a wutumi ekode nanso nkwamo no ano aye mmere ano enyenam na se kuani kwa fom na wansene se kan a wode kadua na nedua no kura gina ho na esre no saa na bemma nkwamo no saa no mmere eyo etumi enwo ba erekoba saa na amanfo etwetwew na amanfo esrew danke se brei na obeboa papa enam saa yade biada ye fa nkoda danke ba complex na wo mo ye na wontu ase enam saa yade no etumi di ewu eno ti ya ye nhyɛ no so ye pa wo de dank pro care abadwa so sisi yade no etu ase dank antima s na saa dank antima s no entontom aba ensuo etutoi intri di madedia no se de eye Ghana de hye no dank agaba complex o wa no adio eye antima x ene di etu madedia ase dank astroc no romanticism sasabro no ensuo toto abo no eba no mpem yade no eye papa eno ti yenko dank aso eye dank astroc obama yibi dank fight token no etukoko ase woyam atim eboa pa na dank vino no ene fight token no kambomu a se de koko etu ase no enya asam keto akura obeka se magic ya nanso so no ye dank nupa o de dank herbal tonic abadwa so wo ba num bi ba bia kaba no dan enyewu wudi che no to a ba bia awro dan no ni nyina ne se kom ayi konka e wo se hofele ni ehu se ampa yiw wo yo banka sankasa e manu e chika batwa no efe papa ya na mema no taka ma wedie moma ebomadia na obetumi atibia didi a dank herbal tonic na mekanfo na media mawo dank se menkancho se gastro care no so de aba se wo fe wo se dia o manfo nyina be so oyam ya oya gastro care no ebeboa wo ma wo yamu aye oya ni nyina etuo betwa na se ye ka osa no dank age ho abaso bodie pi yenko na so ye pachi number 2 na dank nupa no won fa bi enkan dank se kira obaye adwuma brei na ya de bia no fa bedano no tu ase enfama 0244 017556 0244 and 0266 593330 0266 593330 yako pachi number 2 ni yako dank herbal complex ni yako tuye yade asem yako ni yako wo ya dan ye pa koso bonkania na so hyirin so hyirin dia na chese pania kura da fo ebetumi afa ye so fine na sie so ahuro de yen ye so TV no na yahwebi na empokura fridge na aduane a waye no entumi inside dia na ejo apa electricals ehoma papa wode abadwa so eye signal cable na ye de ewo ya yefie eno ti ye kanfo signal cable ede amafie wurafo electrician fo wona was wa ya wo mo dan dada na empokura na duru ba bia utimi se bibi tuhwa ayese ho hyehye no twetwe wo ya ni nyina afrim na kopa signal cable wo ya no foforo na emmoa na dwowa paw ono na emfiensie ni abra signal cable eba wo man ganem ha no enkan ne tema ene kosaye na dwowa paw se debi abaduma shante abadum kumase mikrofo so ehia bi eno ti na dwo paw electricals akofa signal cable edi aba wo ba ya manfo atu aguso papa afei na wusi ofie mekafo signal cable na media mawo eje kopa wo ya so wo se menkan kire se obeto a wo betew so na woto na to ne dodoom so a ba bia wo kɔ no wo de bekwa akwajawo wo se watete so ama na ba fom eno ntino ne buo no de emu ombre pa eno nti na manfo se sabre kwa de wo de nani akire signal cable aso eye jo apa electrical ono na akofa aba na wo se underground cable so to bi sa na transformers ahodo
ahodo so oton bi Ghana Standard Board agiatum or the stamp no asisu dimayam sa energy commission for so agiatum eno ti otewa wo ye den entwen ma wo dan enkwose na mi hu yanka ye kasa bia ne ka edini ye papa eno ti jo apa electric ase what the signal cable so abepiem ewo Kumasi group mu a kotobi fa wo ya dan na emwa wuye papa na Japan house na sabre no wokwa ubenya bi atop present wa won MTN dan kase no na di ehwani mu RCC taxi rank de nyame eno so wo ho ye ko ne akoto wo ya papa ne dia wo ya yefie ne anya koju akosombo ahoden enka ne dia na eye jo apau signal cable wakofa aba no eno ene beboa yen ye fom kwa ya yefre wa homatrufo we so 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and now 0543 93 45 50 0543 93 45 50 yanko joa pa electricals aso ye na yanko towo ya papa wo ya mekanfo ede amount no eye signal cable sabre no amanfo atu aguso papa na 21st clinic with the sciatica expert na sciatica no eba ye no wono na atumi hu se yade bi efre no sciatica no eyentrim ayade a wotu asem fa osisi osirem onako komakosi unase sa sciatica yade no ye papa na akadodo no agudem dodo no aso na ato nananom ewonse dom na 21st clinic ba ye no wo manfo a wo matumi anya yaresa afiri wo maso ye ne wo monsa no wo mo ebo wo monsam hia edema wo mo se wo mo aye abedom Ghana ni nyina ne se wo mo ba ye no mo yehu se yade bi afra na sciatica eyentrim yade wo tu ase na 21st clinic abalso body a waje ade afri sciatica yaresa mu no ewo bibimem ha no enya asem keto akura wo twabo Sompa broni atenenka sciatica no wo tu ase 21st clinic odi djuma papa na waseme kanche onanwumire yade bibire bia de firi trinwa no kosu na ase wo tu ase na wode amaw laboratory ne scanning fidi ahodo pino do befam ne sa yonti no omanfo agina tum at 15 branches and wo Ghana mem ha Kumasi ahwan overseas wo ho oboase cancer quarters called junction wa Accra East Legon woni America house no ene be ho domete makaso atakwa takwa di kofodua nkoko sunyani brekum wanchi tachi mankranza go so debi su dwabo so 21st kene ko sinye minie 0540 311 0540 311 dia wo pano anya atrase yense ada JP ma me mawakwa aba oba pampom te sen ya na metai kama asem bi se wona wo frusters we nyina aba ha no wani abre papa wani abre se krodom efri se kusie mpu awia se kusie husu opia awia na kire se enya asem na ato no kwa mukafo bi eta no si ede makusama gubuo ya no ebo no papa wonya asem ketwa nti kusie be pia awia pa de a na nani abre ho te sei Yami adumda. What to say? Yami adumda di. Yeda nyame ase. Udi de say. Pacho me di sisi. Sisi firi hin na baye. Pacho me ti santazi. Wakosem ene say ya wodi abedan yen say yemwa o. Pacho 28 mi woman bi paso be wale mi. Mrenu tinase ama nyinsan baye. Man ya friend say. Pacho mi Salik. Wo fa hin. Pacho wasakulupon. Noke. Ema se nyinsan baye wanhwe nyinsan no me flo no ka chen se me nkwa nyinsan ntungu. Ala mje ka chen se de bi mintimi yesa. Ana wo se na sha de wo nhwa me. Timia na me hwa me ho awoka me na me nim sa yawo. E ka me masa 5 days. Nsana me call enti me call me e ka na sa ya ka me bo nyina me ana me twa ne nyina. Ma hwa kula na ama akwana nya 5 years no one city bia ni. Enti na nsan ya me ko tongo obi niema ama niema no ko fa e ka blame akwa ne yaleye ana me de sa sika ne ko hwa ko tie ma me ne ye na me frɛ ma me no e pa na cho na ma me ne se wi ti na ma bi ti ho ma ne ye no ka chem se wo payment sa meti ase a na wa twa sa sika na ma me na me so ka chem se da bi minti ma bi ti hefa e be bia ye tongo ntoso no o se wo pɛ o nto betu sika na ma je se
obetua sika na ama me ti obetua sika ndie je se mre no dance no ba dey obetua ana msika sense bla na fa wono mso mfa me ho ana ma me ma process for be chi me ko to in 5 days sana ye man be no tiate ma me no so the pressure to me so sanya easy kura me da kura me ntimi nda kura mpo emse me de ba be dantifu etisesi a brantie na wono wo ye na nkasa no unhu na kira kwai anaso onim na kira kwa na fi no mfi wo me friend na wonfa wo friend na wonfa acha debi eti efri breben ekosi breben na uja usikama uja wore nyisa no buy no once kra wonfa mai enti me ya na me friend ma me se ka che me say adwuma na ode ma me se me nye na ma nye enti ono nso so won hwa me adwuma bai na ma me ka say ya wanye enti won hwe wo me ba cho odimi ko ma me bi say ma me ne so opo bi na tenasi ana odimi ko ma me no sa ma no nso so ye ka na say ma me no nso so no kunu nso na ye den eti ba ma me no ye adwuma wo kro e wo hin tama enti ma me ni ho ana aka me ne papa no enti papa ne ye na osa asese a mepo enti tiase na me no de opa bia obeya ama me pe ka obeto ama na me se da mintimi nya sa de because ma me no wanya me bone timintimi nya sa enti one day ma papa ne ye no ni se ka se o so force me na me baby na ma de kan ayi me mental ne nyina wede mu akwasi obi fie ho ana me ye no ka chen se da wo de me ba me to ade aba na me de dwane fie ho entu ba kura wa nkra ma me na one ne kotena ye no na wo ba ye wo kan de na kire wo maame wo kan no kura kire wo maame pacho ye na maame no so onye me bone nti ana me se maame no ma de kan ka ba ko maame ne se ne kunu ntimi nya sa ana me de me ye da me gya enti me dwane flo na maame no bisa me se me de me kan no kura wo me nyina na me so me kan no kura nyina na ye den e kire no tu kan no kura kire maame no afi oji di se yampa na ni kunu pe wa ye obone na maame bi wo na maame bi wo ka ne se efie bi nchen ona maame ne se papa no ne so banya no enti ono onya na aju ne se ne sika na nya sika papa enti wo fa wa wanhwe yi a wan boda ma obeye dey obewu se papa no fa wo sa na eda na hu se ne sika nya sika papa ntemofo ne come out ye pacho ntemofo ne kan ye tie sompa ti papa no na baby a woda no oba ho ekwa be no fa so eka kire so pe baby a me da ho no watimi ba ho se ye ka ne sei odimi pie ana me se de bi me so side so me ni nje ho timi mpie adabre e ka ne se maame no me maame no me ko esisi ya na nti oba flow yiri se die ana se me so cramp oba fra me die nti makoye sa na makoye bone eden atia nyankopon timi nye sa die no ti no force me asen ai me do be kwa abruche na me de me pa bia na me se papa e fa wona me so mfa me ho me pa bibia papa no your friend say pacho your friend ba onu de na me friend da na maame na so de say ma alima tema committee say nzongo pacho na adwuma be na ne maame na ye maame no fa say abia busu be tua o ka say enti ube pla fi obe pepa obe yesi ni niama be bibia enti uhwa memi mbom na madwuni ni se papa no ne me maame mo hyehyeye so ka che maame si wo ba no de ne beto kwa enti wo de agya bibia ma no papa no obe hwa akura ne yie akwa ndi opa bia enti maame enti ya se ko maame wa no to bibia ko maame ti me ya na me ka che maame enti maame frɛ me se papa no wasika pa ti me enti ase ala me so ka che se ma ade wase an se papa no betimi ahwɛ enti wo dia o ka se opa atia na me se maame de me enti me nyo ti me ka se me enti me nya me dwane furu am be fa anyinse no adwuma na ode maame na ma anya no ɛna sa de won hwɛ me enti me ya na me fɛn se awa ka maame ka se me pakura me wonti wo ma be dwale akura no me me dwale akura ti akwa na yes enti sa temanzongo fie ho no papa no woto hye wo so pen ana wo so mu pen bi papa no die oye na first day na o ka se sa de ni die wonya me de akwa mfa nche me ba sa de no die no oye ya wonya akwa mfa nche wo so oye na o se me nwura de mo mfa de ma no
Ana mzo ka sense da edem wade na fe last time ade ka wulom je onu di ye no ami susu ye de mi hu se papa no like kan sa de papa ne ro nyame ya o mfa ncha mentimi nwura de mu abiu ana mi so man fa nwura de mu abiu na mde twane etu ma me de ka otu fu se ka fa homa papa no na de ope bi akode be ma wo ana mi so mi man fa ma adwene amba na mbe fa anyinsan o hane de ne adwuma na ode ma me amanhwa no so won be hwa me enti wan fa ho ama papa de o ma me susu se wo ma wadwuma ba wanye enti wakwa ahokyere mu a ese wa esiusi no enti efri se oba ha we so banyem wo no wa ma usikada maternity we de koye me ana me kwa na me ye adwuma me ana me kwa me ana me hwe nyinsa na kasa me ana me hwe me ho atoto mo bibia awoka me na me nim e kan be bia me ye adwuma na ba na me fele say me like na me nim adokura ye de etum kafra ti me kwa na me ye na me ko fie nyina na sela sebi na nso na egu me ho sa 5 days ana me di phone flare my beti yanchen ho na me se misira na won fa me nko ti e kodura be 11:30 ti e bo be e kan sa 12:30 na ma wawi nti ade chi na yi mi a me tua ba yisika on be jeni na tua na odi akwa ne ba fi oh enti papa wo she wonyinsan ukohu no ofan uhia ne pacho what dunko ofan he dunko nso yemu na de o sika kura wampe no e de be na uhu no we hu a o ka se wo pewa o pre ho de ho ma no ono mi pacho ono aka ble pansa na se papa we so katama ono so ko no so bre because ka se wuradem ho nyina so ono fidie na kwasum ne danim enti for how long na dunko ni no ka se wo pewa o cheche ho kakra o pene so ne dai pacho kadro masa be 7 months ukransa na and 7 months na cheye hwie ya buso difo no omo 7 months 7 months they say ya ti 7 months na tamanso de no so odisai pacho ene de metna omo nchen masa 2 years e ko 3 years oh ene wa botamani atrimoden metna so chi ono de se ka ekwa bi so no ono ana ketoma de nti ko teneka dai pacho anya sika nyina na ye di wona oh anokwasem enti se si ya wanhwe wi abrante no na ne maame ne papa na na busuafo bi enim so ne na wo pacho medical bisane say o wa yele dia mempe obi kunu ana wase o da bi wani bi ana mse enti na megbisa mom won temu anyina ana ba ko ka che me so no dia wo nim sa wa yele wo nim insana nyinsa ne baya na insana miwun say yenyina ye tie sompa na ekoba sa no ne yire te ho asem o ka kire ne yele no die na yire kan ne de nso anka bibia etina busuafo bia uyi ne yire no efri mu na busuafo bia ante ho asem pacho da bi enti se de wo kan wa asem kra no a unyo bia anka nchen se bia won hwene ba pacho ya asem wo sabre ya me no di nkomoi wo fan o wasa krupon wa free dun ko wasa krupon pacho wo ya di adwuma pacho no ni chana fa na ye adwuma di adwuma nkasa one chana fo ne nam yi galamesena galanwa pacho eno omudie o ye de ni pacho ya santini santi wo free krobel so wan kirew pacho da bi kwa bisu wani abre men sresre wate emfa nya agudie enti wan kirew na kire akwai kura pacho da bi onene tena emfie sai pacho be 1 year 1 year pacho ena ane ntemte pacho ena sese wagya akola na bosso pacho eti akoba sa no o ma me de sese wo mfi ukura
Me ma me de o kan say adwuma na o de ma me amanye no. Tema adwuma no. Tese o ma me we. O waslim. O waslim. Pacha. Oh. Enti you say no tomatoes na hefa na wo ton no akoda ne ka beto so yi. Pacha ba antima Roscos. Roscos o hey. Pacha. Tese wuntimi nko hobiem. Na bi ma me no ama police fa be chimi 5 days kula ma dem 5 days. Sompa. Tu de ne ka say. Binya 1000 man no. Say e kwa dulu police station no. Me adwuma per 1000 de man na ka 20 million. I make a sense when you would tell, but I say, Blah, now was seeing Panama or not the pressure at the Sima Minuso. Pressure on the Sim so cram it, I cram into Minda. Enti, brand new. Oka say, or pewo no, Kubitu Yakanamano. One on us say to two jagum. Say Yancho. Pacha. Beko good, yam kokona no. Oh. Okay, yanko computer so gwe di mra pensu bi no wate. Okay. Come biabo mix 25G as a papa say valley tip. Utimi fan ro utimi sa discipline bisa po bodin wunya no so ye valley king. Oba me fia no na me no so me kokrum na sa me bla no na me no. Kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no wo. Oba me fia no na me no so me kokrum na sa me bla no na me no. Kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma ti juice no wo. 5G. Drink papa. Usikrum nipa no be few. And the drink yes also when the juice. As a papa ne dia chaye diaba. The real chaye no be dalega. It will be a little taste yaba. Blood the damunyan on fa. Pafido on the show. Why you think it's a joke? Let me catch you. Kai mizu or sign and what dear to bia. 5G. My main number can also a mammy whom poke rubber bot, my hurasum a year 5G. Sabacope, a baby. I say, now let's go. Off the door on the show. 5G. I think. Okay. Dia santimai aja tumu ene Sompa Asem Mpe Nipa. Ye di so ena ye jane so. Ye! Mi kope bibia bedie ne me bede ne namo. Eya asem foforo kra. Eya asem o. Oba pa na dunkwa wan kasa akoye de wo. Ye koye adwuma wo. Di adwuma. Pacha na etwa omu wia na asewa de no. Omu wie de ya. Omu amucho kudo no. Omu ye den. Galamsi ase. Pacha. I see. Etu kwa unya adwetri kakra kurai. Pacha. Eno na aba ya de behwe oba no. Ona me ba me de behwe anyinsan eyi bi kwa handan. Oh. Eti ye say papa no say obetua tomatoes kana ma odia. Yiso oja homa no. Pacha na mzo say de bi no onfa no. Sompa FM. Ti say oba no way. Pacha wo ma me ba ko bi o. O ma me pa. Dabi. Ma me ba ko bi. Ti say di adwuma na wo ye. Ntosi na me ye ne sa se me soro se me ko ha ma me no. De obeye me ntino. Oh. Eya asemo. Okay. Asem Mpe Nipa ye de ya ka chrom se ya ye takraboa. Na nye takraboa bia ne tumituo. Yeso de ye de Nyankopan ye no ye tumitu. Ye sign nante form. Eba sa no ye ne no kunu no atwetwe nkomo. Enti no ye hwe komotia wa bia ne kunu no de one ne ewo ye no. Ye no atwetwe ye no. Na ye tifo NTB. Enuti yenti. Udi ne design. Udi no eye Eric. Forsen Eric. Udi no. Enfan you dream say me scamming o. It be obo na TV.
Okay. In the end for picture to TV is wrong. To uno be out 4 years in here, one and on your bonnie be. Now, what be done in here? What be said about Crony? Or so, so soon, Mobiana. Okay. Abrantie no ene da TV no so no na efiri anopa ye pe no ene na di common ye frɛ na omfa eno ti ye beba studio ya ena wo fa ye na asɛm a abrampa ne di komo kai nyina ene sɛ ye musa baba woni ye sɛ one no ena awoa na asɛm a wo ka eno no na ababa wa ifin Cecilia yi onim no sisi abrantie no onie Abrantie no a me ba chan wo ye sure pa me ba chan da wo ye sure pa ba chan da bosumanim ye kono prensa no na che se ono ankasa ene da TV no so no sesi a wo so wo fan wasa krupon ba chan fa na ni kohiem me ba cho kan say dun ko no de no o handan wo o ka jem so o handan tuni na netie ba chan dai ba kum pachan ukwa adwuma ba woni ne nyina na neda pachan enti se abrantie ika se wonimu a ebe ye onwanwa kakra na enyem nwanwa adenti me ba cho ono no uje e kan se me friend na wonfa enti last bi na nse akra mpo me de number na de ma e kan sister ba ko bi o fa no ana o se ono wonimi so ono no ayo no apa ni pa cha yo no ada ayo no apa pa cha na ebe din be nwanwa se obema woni na tra dai bakum na empo wompa kra no a so obetumi agyepe ne se o sisi de minim no na kwa bi so no na mene na ne wodun kwa maame enti enye onwanwa kakra kra ha efanya se de wona netia no utwafa na chi ukofa mpra foforo acha da bi de menye bi kura da na denti na abranti a wahye onyinsa amu awo na yebusa no din kura no me ba cho ono ye no aka se nyinsa me ko nyinsa no ntungu na me man ko nyinsa no tia ho na ama ne buafu yi acha na wo ye no ofre ne bo na mane se wawo me ba cho me friend no se wa anhwa me no me ntin ka sa bia me inflo me friend ka chile no ana Osei yo nti na metwa se abia odisika kra be basika no so mma nti menya 2 months e kwa 3 months no ana me friend no se nti akra no nyinse nso wanhwe akra nti akra no so mba ti Sompa ana wasan de wo mma ana mse wo mma ona osia ana wakati ko no enti di abrantie wi aya wo no eduru ba bia ya wo etimi eba wo mu se de ka wo maame adwuma ode ma utema ne papa no ahyehye ho no ya na wonu ho se ka wo ne papa na ntana na pacha dru baby nso ametimi dwunia wunse abia we no fanese atumi media so nyansa bebre de hen mu nyansa no asuan se wa mpena ma papa no woska ne wa na no ma de ma mpena ma papa no nso no eno nso mi ye yanso so eno nso ya mboa me ena we nso mboa me nti me da so nyansa blesse se enepa meti apa se me de mu pa be ma pa de opokura won fa yo sika nyi pa nji eti dia na apese ye ma wo de ba be da tiefo Sompa FM eti abrantie we ya wonyem wo no wa ma na fa ne ho adi se o so de be da tiefo mo a onye sa eti se no abrantie we no a o se ko hwe ne ba no ye busa o se wa ma na fa ne ho adi na tiefo kura mo a kwa be so oba da ye tieu se so de o de abeda tiefo
etiefoɔ mu a kwa bɛ so Pacho maamene sikan. etiefoɔ mu a ne kotua tomatoes ne sika no Pacho. na abrantie ya wafa ne ho adi nso de na wo ka kyerɛ no to ne nkra odunko aho sa wo so wo fan wasa kropon Pacho. wasa kropon Pacho anda. na madam fo bi wo ye fe no sentence na ansan ya no nya accident awuo nyame fa ne kransie yie etimo gidie sɛ wasa kropon fo mo hwɛ pa to ne nkra ma ne ntie wo bɛte We can say Mr. Alec, Miss Lowa. ma kasa no nya den to ne nkra Bra Mr. Alec. Menu wat mi anyim. Osei. Menu wat mi anyim. Want mi anhwe nyinsen no. Akra no so want mi anhwe akra no. Ama na makra no nti makofa ka aba. Ya sa afro so so wo se wunimi a. Wo de etena hɔ ne twan. One twan de yi. One fancy. One twan de yi. One twan nyame nhira. Waba Isaac ntwan nyame nhira na one twan de yi. Pacho one twan nyame nhira. Nyame nhira no. Asukɔ kyea nyina gya atɔ. Mana fora nto biem. Omna Samoa. Sompa FM. Ovosho. Asemo. De dikan no. Ya fanhye. Mami se ordination maba ya som. But to get say be ausika no ya be pay for fine there. Enye sure say betimi ay possible. But emo wasem no. And the entire crowd being the papa. And a important thing mayen than say usika na yetwetwon because abranti is all man fan who did ya and na wonya mobo because nanka me minim say for so busa no panifo madaroma me gitum say abranti ya odawi wona anyemme opewompew ona anyemme eti panifo momuwa me demom so say enye wono ade a ene meka say oba wa hu ne ho prekope enemy e kasa tonkrama obi a nyankra se mesisi se de nyame nhira no nyame nhira se nyame be hira no emom ebusa se enya wodan wo che se usika na che se ja abada 20 no eno na waba ba mame kasem enya no ntipa potnet ya de tia se ye takrasem ebi anka wo be kan se because ofoso emwanwa sa brantie wo se ye musa ne yie o so hai ye kan abrantie ka onka bibi so we bia mene na bibi kwa mle bia atwam konka bibi sa me hu se sa no man de o mutaka o mene na bibi atwam abrantie se okwa woni uda o so ka sa okeka asif se ase da brantie kan obi ya kwaje na di se ebi kwa na de nyinse na ekwa akwosha ye pese etu challenge ma woni abranti Sompa FM sa abranti ayam pase se be me gina me huhu dai ontimi fanyi se mehye abranti susuan pa se de wo kan ti sa abranti a wo so da TV so a wo hwe wo se friend say you Mr. Nico Eric you Mr. Nifro wo kra wo ka we eseton gama no san panic chew mo mani pa bitiri me yo mo dedodo abranten samre wo tie yan wa hu se wa fa sapofunu ana sabe obu kwasea et abranten o def TV so be kase bet magina kase sabe wutuwei wo hu da asem wani say abranten na papa na wo no na o maame ne se kokofa no maame nche wade ya na asem o meka ya na me de obi kunu de obi yire na enye na obi kunu de me pa mo jomo tie de yo sa asem na da ho no obi akonya single one enso edan ne ho edan ento no tie sa asem we ye pa be ma de ko obi rin one enye na se wo bo obi kunu ho a minim se obema why responsibility or take hand na ire ne ma no amfa wo se obet ma hwaw awa kwan bi so na mom ya na sa no ma na obi kunu ha ufuo doso abema bi wa ni fuo doso wo ye ni nyina
just 20 million yanka se be fa ho koma no na me kra no ma bi na obi kunu de ma me nka sa asem wi obi si wo ba wiase won de obi kunu won pe won nante na okope ba ko no nya ne de so ye de mako hye nani eno so e wo switch yankwa hin emmom yentie no na eno de anya amaso sese asem bia na wo kase me de atwe me de anya nsanwu se me kwa na de anya nsanwu papa yeso voice me de anya nsanwu na me de me mfa ba ma bi who born dog en fa sa de shouti mu da what do you say who born dog en fa sa de shawadwe mu biam sa da wo kofa akwaku na anya ye no nchese kwa amenye te de me ka cho no how ba e betufo what do you say anya fa no ba ko mame afa no ba ko en fa e kana ba ma ye hu kwan e be fa so because e kana ba branch e oda hoyi ono na masa ka na me no because oda kwa bia beto so e na nko ampo na adan nko a wotimpo na adan na branch afa ne wadi se wo be kana me ka se o fosu ka se to nkra no na me ka se o be ka se me ma hu enfa hu nka oba bia mu da enkra to na ha no sa ne pese wo to sankra no sa branch e si wo hu da ye ne ababo awu ne mo susu se abranti ampa ohun da e na wo de question so a ye wi a offer no kan the question yen na sa abranti ohun da dia o yi ni tifa se enye ye ade obetima ye sa am fight akwa ni yinsa no me ne nada na so yinsa ne media e di ene betima proof betima yi abranti eti afri ase okay apart from that no dia o keka no na me fa oba bia me fa ba ma biam da jiwa sa adwini fruit 20 million ebi kura na yen frɛ no yen pon no na 7 prejudice ha yen sesta de wa yenim de ye e wa emmom ye de ofosu wada roma abrantie yi e se tackle force oh yeah abrantie o da tv sui wotimi nkan kire se ohun again hu da se ge su fi se abrantie hu no da ye pon a on kan kure ntaye ni yankodifo ni hu de be ye semo wade ne one candidate a abrantie woni kwa se o score free debi me da se Pokwa bena Sompa FM wadawro mansa na semono me bowre mu yi pa no mesese obey makwan na onfa akoda no emla meche mpanifo okay ansa na ebidu sompa no ehia ne ba no because abranti o da tv so ko dey a wo buy complain on the akoda ne buy okay enti wa wotu say oseblay satana picture no okay mighty ye hu akoda no ni ye hu se abofra ni abranti omumache ya because two abranti ne hu twa kakra ana medi so ne mane nenam obabu wonu monim se wokopa bakobi apodum na atia keb so ana wonye na adwe se obefa wo se wode obeye ne mfim dompe onye sa na ko pe bakobi atie di na wo so ebi susu a wo se ne ho ofa kakra ni ti no wo so be so wonyem na hello ne go so kosan no but atia kan kom eti wadawro ma me de manusi na masre se wadawro utumi no manemfa abofra na meche because ewuram kase bia na papa yi na nye noa ti hu abofra na wadawro ma me adusu okay abrotia ofo so be ma the abrantia ne begina so yi ni ti dia fast ya DNA obi teme won ba on sene kapre ba bia no osene nananom kora ni mo nkora dodo na won sene maame won sene papa ne nananom kora won so bia eno nkyere se nya ne ba no enti abrantia DNA nkuto ene betimi ame ya hu se bia akwada ne ye ne ba na se nya ne ba but of so be ma maame kan kire mema no mu binom ya omo pa de efo no ababa onya mfiesen 23 years abrantia ya wada kasafonyi so wenya akura no 40 mema no onu kura pa akakra ena wa fabro nya ho no wa clacas ena wo dum kwaw ena otu galant no bibi wo ne ho make say kura that time na ne girlfriend kama bi ya wo no nani so no hu ni say bia oye oba chen we say no na wati kuma say bia no okosko na say oton na ade bia na say bi kura oye na dwuma bi wati ase ena ono be fa we say na chese ono na enkum ne ho awo emfama no ewo dunkwa ho na nyinse ya ba wi a o ma usikasa ko nyinse no o
so onko yi nyinsen no me hu ye wo pe ne papa mu kura no de we na ka wa mani ska saje ko yi nyinsen no wati mi antu botomo anyi ska no ofisa akwada wa ya akwada bobo nse se ne ma me yesremu de definitely onu su yesremu ni ena asantini ohun atoso wanu mu atoso obe ma anu atoso nti no wodi nu akura yase ena wo ye de wo pe fi se obi antimi nya wo hwe na ye tie sompa ye ka kire no se wanu ano na ho bua anase na ho nim ebu ni fo a onto mi kamla Asem Mpe Nipa fo ho e wo sompa e wo so ame hasenum kumase se office bia obedi na ho ofachi ne gala na wotuo no ene ni sika na wonya wonimu na ye se one China fo akura mpo ne nam no China fo de ya de bia ni mu ache odigi wo mu adi akura sika de ato ho a ye ka chance o mo mfa na ni nto ho no anya sa de open ni obeda na ye gya ho e wo abla bia na ne branson ye ababa wa betena ase no sa abrantia no kura ye se wo keka kọ oso de kosu ya bo na kosu kuma so dom kremo nkranza me ka kirew se wo fo ne sa abofrey osa second law yesramuni ena thirdly so no krampo no onye obi anani abie sa ma menka ne sa isa de kasa krampo onim kasa tonkra na bla Mr. Alec Mr. Blair ne pa chaw se wo butu so na so obu ne pa eya o kasa me pa chaw na be to aye wo kasa bete de ode aye wo no aha se no ye stress sika e ko obi akoma no so obebo wa ye ni problem but onu ode akura be wiase na wa be ya de so ade ama wo na won fie no fie no mu 5 good years akura tete enye easy na onu ni nti wakwa hwedwa edwa no kura ka ba na ya chi wakwa akotum yes ada wo ka no wo be gina wa se kofo na emo a wo ne abrante ande won fa ne hu ni ya ka kira abrante no ababa wa wonim de wonka onim de wase wo yenti na ode aba da Asem Mpe Nipa no ye beboa no ama na fa kwan pa so no so pa obla openso so a wontra wa no de onto to ayampia ne voice re bi wo ho bedre bata de atam nko na no wo die enti na yampe se ye bebo eno no enti so ase wo hu ababa wa yi ho da no one ne na da de abeje no na age no na age nko abeje na age no se nsuo na abeje na age na homa ne abo ne nua na no so aso ni mu ense bi wo wa ofo so be ma emmema no bi di ma ya na blast say ye twa sa ne ma no so na me de kwa bie mu no so no yantu ye nua ma no mofo me ene ababaawa yankasa kwaju obi kunu no omra Samuel ka asem bi be ma betimi ahwawa na ne ho be so ma me ensa so a na se me kwapesenge wa me kwa me de ena abrante a wadru sei ne hu so da so gina won kwafo omra Samuel type omo de do mbo ba kwala ru omo agya yo mati ato Oforisuo be ma mo wa bele da na no wate wo we abakwa gala owi abebutu so anopa ahomache wasade ama na jo wasade ama wo butu ne wa ya ase agum na owie so wasabe yi nani eti ama no de masa obi okra ne yiri ni hase nom enka ase be ma no na ebi no mo twempra ye ka so obi se wa wale nso ne dia ne mpra fo agu ncha no ye ka obekasa yabre wati aso so sebi nsam a enye so asabi wo wa edika me aka no kura nche nipa wobi wo no ko anenam ebia oba be fa baba wobi de ode be ya no ega go fa akokura kura mpa no anka sakura wale miensa kura mpa nke no na ede ntine ne ma ya ndodo na wale nkokura fo o ka sa ade ede bi ni ho ene me ma no ma ba dodo na no obe ya fine obe wo so fine obi na ka cha sa kwam de me ono so wo sika kura mpa so onyi bi ma o ma sika 50 cedis 100 cedis because o te ho out obi anu asada ni nyinsa ya bo so na akola ba be da so na ka na ba be da so sa obi ba hwa wu anu obe ya okama apene so ma no sa okwo no anko ha na yere oba kula wo ho ayo ho kama de a eno na beboa wa na me ka kire ne ma me no so Oforisuo be ma ewi ase amane amehu ye fa ntutu ka o ye fa ntutu ka wan kasa wa wo ba edina ba wi ase anim se northern region bi wo ho ankoyin fa bi wo ho a enkurase tu pa no ya na ho kire wo ho ye nim se ya na ho kire wo ho na wo de oba ayete sakane no de na ya bata wo bata trade ne ba ne nkobo adwama no ono ni di ne ho ne kokko no na awofo no bi no mo wo ba
yɛsi me show da ache compulsory e wasa wo hwe me akwada bi nya no ne mpanyi fie so ne ya wona ti kokokọ wale all because say ya bra wo fie ho ye nya aduane ni nti wo ma unuanom keto wo nti no wa wo ye oba ho na esremfo no e ma no dodo na ho mo nko school na enu acha na so mo maame mo anya ko free baabi a wo mo wokrom kakra na ekurase tu no mo wo no wo ba hu sa afa na wo ya ba ya wo mo no wo ne ye de wasi pega no se kwa na kofa ho ma bema na ono so ma ye bibi ni na unuanom ka ye so hwe mu ye ka kire maame de oye no wanya de kura na oba wo tache woni mo hwa kura keto wo se wo de na ma bema se bema ne bra unuane sika se wa mpene so ne na nante no wadwane aba no abefa ide de a wonye na nya bia no wonye wonsuru mu ade maame fo no mu ya sa no mu nyai emmoa wo mababa wo ye behwe na branch no baabi owo bia ne akotwe no amana ba be so se wo man so a ye be ma ade bia kwa baabi a de be kwa e be dan ne ka amna to amika behwe ne be ne bia no ye be ne sa kwa no so de amafo so maame fo ma okay na abrantia no ontie na sopam eduru baabi e mra so se sebe mpraduasa emama bi eja jimi no kasa bi kura no ene ni di nkomo kan ye no saa kasa no kura no ebetumi amwata da ho sa baba wati wo ye ba sa ni ba o wo so ya santini na ye ne wudi nkomo unim no afan ene unim no na wo kase wo de wo de tani ye de ya kwa bi so enti e kasa papa se wo Ghana ni wo kasa fin we abrantia no wa wunim ne bi oda Sompa TV ne so mo kan tesi wo nyina ye no hwe ye no hwe ne katrama ye no hwe na no ye na wan hwe ye na no bayi ne ka wo hwe ye na no ebeyi ne ka ba sa afo hu wo mo sa no wo mo wonu boni o a betumi atu bia ma ne ho wa dwen tro se ukura sika watu chei sima dressing eto no wo kokọ wanim hwe ye gina ye na hwe katrama ye Sam rantie we bi no na egu mema ni bia ni mu ase no we ogu mema ni mu ase wo ahwoba na brantie we memia na nwure me ka hwenkyere no na mmom onka sen kodu wo masum nto ne da oba pa ka wakoma to yem ate na wo ba fie Sompa Asem Mpe Nipa no yenim kwan ye fa so na ye de boa afoforo eno tine ye behwe na ya boa wo kwa bi so wate na abrantie we no wona wonim no enka nkyere no se wanhwe ye na tem didi a wadidi a no ukofa oba no na wo mpe no a wo bi nka se ware oba no nemom ajapade afiri mu aba ye ba no akoda no na tewani na fa hwe no na ye kokan ototo ayampia ekodidi baabi a wo firi atem na koba saade se wo kampim du atemidie oban kwa no adidi na tem nanso so na kwa bi so no saa ba asafo nyina no waka wo mu wadidi wo matem cheda ne ko ma boni ti sima dressing no enti no osusu se we sebe wanya aboa bi sebe sana na dwen ye no na onkan wo se nipa se boa ba ho dagya a kire ne pen no se obibi wo kasa kire na hwe kasa yeyi se se asem o ka me ofoso na me sa kasa ne mai bai wo kasa kasa me se afem sebe tani medeni yede adu ta masaka sabe wani pa binya kan wo kwa hwe ni o hwe bi ye aya me yase wo wisu sa wede no tani medeni yede ha me ma ware me ne me yire ne me ma nete na we me ye ne dai ne kasa no bi atwe bi ofoso me de adia me ka che ye nwa ba oto se on ka no kra che se abrant wo no wada pen enu na me de hia me kwa ababa wa wo ntwantro na me kan efi se wo ba ye no oba wadi be bosumi mienu fia asa ye de ne ba abrante odasu so me friend no kwa ka che me se panyini bia ni Ghana ha me baby me pa bia me mfa no na se wono akra wo mu ade enyo no na ebe cho se baby na wana tigi ote bantema wonim ji kwai se fa ne kwaji eti jaja me se sa no man ye twam ha se obi se fa me kokot enyo na obeka che obi se obi van kokot nyo na obeka che obi se be pani bia ni kromu a onyai na edu me bi wo ha sebe so person fa oba ne ba kupa prekopa wa fa enini eti na busuafo ti a ye de ha ne wo ye wo kumase ya sente sadia ye be kire na wia okay Eroti yanko Abe Herbal Clinic yanko saye ho yade the sickle cell doctor Dr. Sompa
Dr. Asagro mame abe wono no na anwanwate aduru baby abe woye na eduru baby amiame hu edwiri me ne se fibroid no enya asam ketwa o agisa sekai ye de kan ne ye afrim nanso abe de aduru be kan wo de bibi duru be kan na wo bia ya se wo bo se kobobo ho bra na ye nyi fibroid no efamfrim no abe se kwa koma to yam bra no ma woduru nom na fibroid no ena ne efamfrim enam sa ya de bia ye fa ye ni enchirem e wotano so apatapa eho ena abe heba clinic na so ye ewo a wosa wo manfo eyade na hepatitis diabetes no whole heart no sickle cells no wo tuase eno ti ena manfo ma na body the sickle cells doctor Dr. Professor Abe ona make na asem ene anwumerem yade bibre biada yemfa enkodan abe heba clinic na wo tuase emfa emam wo de ofan fidiem wo dwonso wo twumoja wo de fan fidiem no hu yade kro na afei wasaw yade the sickle cells doctor tano so apatapa new site the ho and a Dr. Professor Abe wo yenko say ho yade 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 na abrahosam aba enanwumere say abrantie bia ye frɛ no kwaku antwi ehwa wo verses na ono ena ye kawo na asem wo ka nyina ne say ne ka ye Toyota Ace Ovan Bus our registration number no ye AS 3615-16 AS 3615-16 sabre car no ayira a won hu babia onya kro wa befa de ko na car no esipankro no Methodist asonda na akiri ho pe eho enempempi ya na otai epakekei car no sabre won hu babia car no afa enunti wo sere wo manfo se car na registration number AS 3615-16 obi a wo hu car yi bia no wo besere se wo befre wa homa amidi ebetu dwai car na husuo eye ahaban mono green enunti no se wo hu car wi ya wo besere se wo befre wa homa tufo we so 0247187389 0247187389 adeche wanwaso bi wo de be mawo se uhu kai a anasa postifo ben wo no na wakwa yi wo mu asutre 3A Herbal Center wo de 3A co capsules abagaso cocoa master and American for nam dia mawo ye ko ne ko tu cocoa ase ye tu cocoa ase dia 3A co capsules cocoa master no na sabre edi him e wo dwaso na amanfo eto editum cocoa ase oposa wani so yo visi osisi no amaman na agirem uja nan emoja efrimu ba cocoa eno senkyerene na eyesa no na womanfo se unum 3A co capsules a eduru ba bia ma yam hwie entesa kra unum bia wonam hot said wonam hona wadidi no a bibia enkan ma woyam enyo ya debi 3A co capsules no omo aye ayeni a chese eshi koko na se ama ho ato enipa bia da aduane efa wonum ekoyam bia ka hu se koko ewo so eno ti ba bia tondo etunuro ewo man kan na bia da ubenya bi ato kuma se okokoli ka ba dani eba Mr. Eba ni apidank ubenya bia to na de atu koko na se 3A co capsules cocoa master na make for na mede amount 0546 107 107 0546 107 107 enunti owu na wa shoba owu a shoba se owu na wa shoba di abrantie aye ase akire sei 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello okay ye but no part in Nigeria ni the better contractor papa kuchina abroad original yanko for the embushi dia funu ni do papa basha e kuchi ni buafu fa he abranti se bi mpediasha onye no se no ho ofe anana ho ofe binti se bi enya ado ya so mi ga be kasa wo ka pe ho ye ne dene it is sad ye no wa ya no ren kasa no so wow na me badie e man tie tie ade fa ne kazi o ti Nigeria se bi wan so asia boni sentiment go wan so ni aba pa wan kasa wo e mna da ho tinga mesi of futu amade man no was I can say I on the teddy body or I'm not telling you the day. Abro papa. Okay.
ama me bu afu pa kasa no kan no hello the patch boy in the pa mo ya mo friend number we hwe boy no woni na ye be na Sompa no de ye Sompa no akasa de wo de agina so ma ye na se wo kasa free the patch me wo finance is here wo sunyan ti abrante no hunu sunyan potem wana ya ti no ofri ko pa ni finance in pa asante afijase ha the patch okay sechira afijase ha wa guni ho ani mu ase sa boy we in the pa ti mo pa wo de mo pro we am friend number we but people be am be ti ma kwa okay hello udin baby afrefre nana kisi Oforisuo because I we kun ye tie o nana chia on obeja fo nyina ya ji osu obu eja pa won Oforisuo estama esa mema ye ti o ho na o ma ta ba sabe u di ko to pa ma oba ne metna TV to me en ka se ni ye ti mo a se de o kan de tim de abo ne za brand en de be bo ne because anything we are down on the day ono je na no asa ka se one na ire ni ma na tu yes the grand o kan no eno nti no on tu no hopo no ma ha ne ba no ntua ka no because bia ya me say ka o TV so ma baba wa abra na ho den dia o tu because I mo na stage ana no fo yi ka no a me ni abanyi no mo ta mo na so mo ya mu tu afu na se omo stage o ma abrewati akwa nya o studio a enko tu no hopo wo ye die emwa hello udin baby afrefre FM Ben mkaze free jakugu ba ye tie o minia me sim program de one day men tie kura me honto me ba hwe so omna samu mu nyina abu afu omna nam studio abasa abrewati ade minia me man de wakan de example wakan o ye tani dana ya boa ya asemo me esimni abaya wo be hono at times wo ibo hono mo a ya no mo wale ma maya no ejini papa mama ya we se o mama nwale ge no ana mbe je ge no de ko be all the thing me hwe me ba abusia fon se me free obi an need nkoma kama awo be ka se o yeteni de onye nipa nkwa asem kwa no wakan do we ne ka se mu ye me damase na wo de wo ye so ka so yetani no kra wo de si ye ankwa na hello udin baby afrefre yeso wala de ka se flash ma video yetie papa no ase wo ka no mfa kwa mu kura se bi onu nipa nada na nanya no be ka so extend ni be go nje papa nya ya bone nya we ne se bu ni fia na o mo ta mo do ka no papa no wo kire no bi so mo pera no wuro na sa ti egua bone yi di na no na ne pe bi boda ma bi ti asia yo no eti wo support o mo samu asese no na kwa boni dua bibiri so papa nya ya bone nya no okay hello papa baby afrefre udin ede ani die kwa so oba minim ne pa man tan bin ta kakra okay ba jo o se verne se wanya oba no na so su nim no na so di ba na di nim no ejara ya fa na jara sa na ode o se nya sa na ode ode jara minim no unim no fa he minim no rescos unim no rescos mbajai okay bia musa ni yipa o edin de edru ba bia obi atimi sesa ne din kakra de eti yetie wa then I will contribute to ya me kan nanga baba ya sore musa obani ye so da be ya bi ye betu ye cause the way I wish be kazano but intimi nka bibia ngu be ma no so na bet musa ni yipa so da be am bit ma taking express na bibia ye okay hello good evening ma je Sompa Nipa baby afrefre udin tamini kase fu mo no yetie o Pastor Bama ne besran I am pastor wono ba na ye bibi no ta yen na so adi ntafo atem anyi dia no kwa no adi na temu ye ntafo nyina no adi atem so onje ye ono ba na na de ono ko no ono no ada no sa yi so ntafo nyina atem de onyi na yi pa last okay hello me wa Oforisuo ye me pastor mo ajo ma je so buru
Oforisuo pacho me din the brain ma. Okay. Because if you say I do for I working off. Okay. What down for me? Okay. Me share bisa for no na nyame sham di kan. Na after say na mpanifo na e ka no. Abrante no wan ka say ye. After all time kono sam medium. Kafa o yetani a onye nipa. Oh. Mo je ni mu. Oh. Kafa okunwa abaye no okunwo ni tito kafa no. Enti the person can na say share Oforisuo. Yeah. Bonne adoso enti no owo empano. Sa pepe. Ye man ti aban bebre o kafa ye nye ho so ade bi owo ewo ho. Enti abentus wo tie mi a on sam de de tente da asa ba no bon de tie a obewu. Oforisuo e de nkomo wa chire nyame so. Mate. Ye for frɛ no ensia na ye fa last call okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. We need to call him. Because I'm sure. Yeti o kolizo. The kind of thank you. No. So now I say I'm blessing you not to say in the it be a son. I just say and pay you. And then to the Americans say that is not to some punishment. Then no I do tell you mana. And be also. And it's on top of one country, our court. One fan, they're not achieving the brain one. So you're not going to be the Monday. There are police functional, and when you are, as when you are crime, test by Uncle, that you are not, only a bank conclude. You make me a canon. Yabada say, now we crowd your Yahuna Chiraque, of Refugasi, Nabusia for and Wefijase. Nabusia for and Wefijase. Eti oba pa kwa kuma to yemwate na Sompa Asem Mpe Nipa no ye no ye ntakraboa ye fa soro ye fa fom eno nti ye be kwan ya ye be fa so ye be boa wate na brantie we de nu se ye nkodanya ne kira no ono akura de ne ho beba wate kwa kuma to yem abrotia Oforisuo be ma ye ka kire obi a wo hawa mane atete anase obi ebu kwase akwan bi so obi aba befa ye basani wo ya santini stremni so aba befa wo bu kwase amesrew eno ane se wo de ye ma no to number no so anasa wo phone so no wa frɛ yen 0546 88 3287 0546 88 3287 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and now 0542 where 0552 09 55 93 0552 09 55 93 mu bia be frɛ bia no ye beje wo so yes sorry so na ye for happy birthday enko enfama ye nua babia wono eco school e wo St. Louis SHS your friend Chantal ne na ababa way na woda twembe mienu nie enti Chantal Oten Mensa Eco school e wo St. Louis Senior High School what it you say wa ankasa wadan for Bremo Said oyemeba ose wa wodai yemfa nyame ensura na dom ne nkwatenti ahoden ene apomodin wom ena yensre emfa ema onyankopon famfra dom enkwa dom onyansa nimde ene ehunumu a esi ase ne timi fa wie suku no ebe panyipa efa ball mente no Said ya onu suko school eyetia mass was say yema happy birthday Chantal Oten Mensa sanso na nyame che odro Eco school ewo little and say Angels Academy Little Angels Academy na nyame che odro ko school ne na wo danso yema happy birthday nyame pa na yes ready ama abofrey nyankopon ma ne nyansan ya ode dum ohini Solomon no enye kese ewo abofrey so mfa ne mfra dum kwa dum na onye ne chem ene ne katabo emfa emafoso aha na bre eba me yade Sompa Asem Mpe Nipa no enyina ebesie okuafo kwa adwuma opon sa na ba adwuma so se wanko pension ahomje mu a obetoa nananom ewo nsedo na yeso de akono na ye House of Faith Ministry omo ena di nyame asem emu ohwampa de eba ababa besom yen na se kropotwe di apon
waye kokromoti yesan ho bopo enye yedi a eno nti House of Faith Ministry wo ba no aba kire ye kwan ya yebetumi afa so na yakọ heaven efiri se ho eye Christopher okro na man PK wo mo ena ebejechi wo mo tata na wo the House of Faith Ministry enso akọ na enyoma akọ kai kama ede amayen na Saturday birthday eko ema Nadia Oshim Amanfurum ena Nadia ewo nyamepa enhyira no na wo mane kwatenten na de obi bia no enso entumi enkoso Oforisuo Aboagye mene mapamfo ya sori yekọ long time.